是顺便来谁是大海里海说过的啦啦，顺便来说吼，哎呦，谁三兄，贵州这里外嘛的库曼那来在乌苏，再来推，顺便for me，哎，暖的没见的表，嗨。And you are saying I should not talk. I never insulted anybody. What's your say? Don't mess up with me. Hey, son. Master Party, this is real. Sorry, man, so rough. Me catch the who kasa man kasa. Me Abodam. Hey, mommy, what will you do? What you go? Mommy, take credit you. Mommy, tell him. Mommy, tell him. Tukwan akọ asampa na ye papa yebedi kan esi pechereche huntado huhuhu chance danso anoma awobo chenchem so bunkutu firmenofo soko apakutaka surutafre mehiadwo krotapayede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso yankopa hoye na gufumo so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogo no burusu kwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrosimedu bantitiman dumase fumsu benko achigina mawoto so arafia ya we ya sampa na ya kwantuo Kumasemai asanteman Ghana man kumasemai asanteman nia onim ana odi achinye obisa foso emfom kwan na Saddam Hussein antumi anyina ne naso ama Osama bin Laden ne nua Gaddafi bubufa so hunu amane wa American fonsem sane Yesu Kristo hunu amane wa Pontius Pilate nsem no dia ene radio mu commando ya bedru radio mu nyina superpower radio mu nyina Pontius Pilate wo krom enti afma kanyina nkotete eno na French kasemu ya kan say je suis toi kung fu bonte kabu tijae empanense sade chena se yante asem fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se bese mebo na tete me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya nka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sabo bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wa hena na bisiti ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bramo dagon mebinko asidan kama ososoro hene se na so den kwa cha bia otie Nhyira 104.5 FM miri aja usu mamponkontonchi obuo hi akuma na wakasi bretuba kwa me gong jatani ne eni ATM Ewiase Mu Nsem so samontente radio kwan ensem dosopo ainfie yesunsum so modern headquarters live on YouTube Facebook Nhyira 104.5 FM like it na share bibodisa najei ampofuta machi sansuna keviat probi tenko so ni krobi suma hene ochikrom ni kokobra assemblyman ononso ofia ogorobeniti na brekum nam 1 kosibu afọ mansambo afọ babeka ho Michael esutamachi na idodie ko Facebook live ayo Don Richie ani enter fi samray kosi se bebo no ndo beso nkonya so ama Ogidi Brown so abeto aso ense ogwa so no eyemienu na kitwa bi anim odifo Elijah Pokun so ofie ha bepam beterenka yemie kome na afeyemfa ensem no enimu ntoa ewo Nhyira 104.5 FM hambani ni ofuna umsebenzi madota Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphones. Teacher Danko more piafo, eno mo akwaba. Yeah. Me pacho, what is saying? Pacho, yo, Woodin. I didn't the Auntie Mary. Mammy, I didn't fear saying.
Pacho me 45. 45 o transmogrify e de be akankasa twi se ne ka no 45 e twi ne de moment e de na edin wo broni na 45 untim transmogrify no yi ene ya wonka ya nkoi 45 ya nkase krom kasa so demi o patche say 45 uko follow ya kaja na sase mi sifidi so aduana num ona ka chewo aduana num on ka tse aduane se aduana num o de bibi o se san na nu ye obi ba beta o se sunsumu decoder abra wan kan sa because o hard pa eno pa krom ne pacho me friend off na me na me kunu na ekọ kwantum ai grubes na free ewo ai bunkuruku yoyo Bumpurugu yoyo. Oh, dine de bumpurugu yoyo. Dine de do de. Sa ko mbese mko yo. Nandom bumpurugu yoyo. Ika kofi vayo. Abograbo azorka kumfa biela. Savilugu. Ni nyina that's ceramity krondi de pa. Eno, jumani atu di Ewiase Mu Nsem ya de awotie. Pacho mitati. Ebua pa. Anyago. Ni nsemu ni edie. David. Na o mai sai. Me pacho me mai 7. Emma sa na me ma sai. Mba 4. Kevia 2 minutes per so ya de man betiso 7 kwa me come 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 me se kin Solomon no as Bible say wo ni asonori sempo anu anwea timnya nu ba bia po anu anwea de dos ye pa timidi Nyankopon bo hwe so esa medi for Bible num ye na anwumrai pacho nyembre de bako mene na medical kan me damose nyame Nhyira mu papa se mama me kwanyawe me obia me free nov na pade de me koduru sefi me ne me kunu na wo ebo bra na ana yale bi bono ana yenso me na ofremu ana oja me nkola 7 na me ba no bia ni ho yue JSS na ebi mo JSS 2 ana bi musu wo primary de wo mana me ba peni no ni ma de pa na ne papa ni ho ntino o se school no won ko bi ne papa ni wa menso ahwandene ne nso nti ubekwa kopeji mabia ye awo kuro kasemu ame bisa se me ni dan bia o kumase na obe dan yakọ se ni so abi o ti ubekwa ko hu so wana so ya nyina na ewo krase ana kwara no ko e o ko e na so wana se ane wonko na ba no na mo ko pe ejima ne bi ma no ana nyame cha de ma me bi na je no ana o ton ne so Busimi sana otianaka. Hana ne chiriba enso awie JSS. Ama skunu computer ne de ne betu kuruma. Ye mama etambe na otia onti mimba sefi. Ama se unko ne sister ho. Enko tena. Ana onu so ne chiriba. Onu so ye computer na sa de na ba kuruma. Mokwa ye nkwara miansa. Ana mokwa tena fio. Me hwa de kwa na nsam kitenketen. Eba fio. Am say ane bebo mu homaden edipa. What a word Huni Valley. Ana me kakra edaya me da ana me nya kakra. Ana me di ba kuruma. Me ba na me kuma no ne baba ko say me no na chini ya nya dan ana me di sika ne jai. Na sika ne ye 10 million. Akora ne chini ya na ofra me say onya dan no na say boy bi wo mo ana oye dan bi. Ana yese boka ne pese obi beba betina ho esisi fie no nti odi sika no be ma boy no na oyeden oye fie oye den ne ba kwa amame ana msi you me se me kurase e wo ha na o se odi aye esuro odi agusuro ni fom ne nyina na sika na nso aka siri ni punu ana me bisa se o se ohian sen ana o se o sa hian be 10 million bi ana me didi pa ya na me diska na man ana o magai no ana oye de kai ana osaka bisenze akapunu ana bisa se punu suka be sen ana takole nso igese otoyi eye ana ose nso 5 million nti de aye me ya ne se sika no me nya ni anya se me bom ana me de manu ba de na kakra ka me di pa na ma nya bia ma omo na omo aye nti owie ye no ana nkwara no kotenam ngwa kotena ya ndi na otwi miensa busimi kurando eti ya se nkwara na isu omo fure me phone so isu adan o se den wura na aba abetu omo mo se omo nime ana se sa ana se ana me fre guy no wanfa me fre na wanfa ana odumfo bi na edi mbai ekọ ne fio omo kotena
nti nano ya na me bae me so me wo me kura ho no me tie mu pa se mutumi bua ya ye ni pie ya ye ni kama fo mutumi bua e pa nti na me di sa me ba ga no me dana on pese obetua o se boka nanim ono no ka chem se boka nanim obo boka na amane boka ne susu se wanka nkyere no se me ni atoto aka me nsem me hiam buofo me fe se mo na betumi aboa me ya ure tipo bugu ya za amazugu panye gimi aura na siasio na ura da damle dani What a word Huni Valley. aso ura na siasio na ura da damle dani What a word Huni Valley. zuru guru nya maka bazuru guru anya baro ka nya ure tipo bugu ya zo What a word Huni Valley. zebele ko dungulo zo ayegima What a word Huni Valley. amuko dungulo zo molai do ben Das ramete. Ena misam wakaba. ejo Edane se he. pacho e o mase Hifa mase. mamponti utre mamponti ana oko Nti ukotre mo design. oh busu mi andu Abrante na efro ya na. Bosumi emai. David na utwimi ansa ana mbetu nkala no Sika se na oje o. 25 million 2500. pacho Udi bank sa kakra. me do One dan ma o. use Abrante na dan ma o. pacho Ukoshia no he. eni bi na me ka no na mo obi so ana me di hu no Oya Abrante odi mfe be say. sanse 40 Ede amutim no single room. ai na anya single room ay subsequent ana wo ye baako Ede mamo. apacho No oje 25 million. 25 million. Nesika 2500. Mokotre mbuso. boka na betu ye o ma no busian fo betu ye Da boga na ba na ofio. David na mkola na o na me de me sa akokora se No no okoto no. okotu me baba ya no Na se me no okache no. okache se boka no we guy na Jessica nti wo Jessica ana o se wonimi guy na Jessica no wanka nkyere no nti kwana na ebeko ana o yi nkwara na nema nyina akosi bonten ana nkwara ne so na o muso frame ana odumfo bi yakopon ka no kuma Nti boga no na yi nema nyina gu abonten. Pacho Adanu a. Na bosan. ai no pa beten Oh. se nkwara no nko Na okodipa. Ti uba na ni magu abonten. pa Ye kasa uda he. Pacho papa bi na edie ko ne fie ho Awa he. awa mamponti ho So amu de amutim sisi a. Pacho Wa anyi musika. onje isi Papa ne fani sai. Pacho ne dina eyira me kakra Imfie ko anim kakra. Pacho Amfie bebe sai. o be buru 60 Ukrom ni. debi O de ni. minne bebi o isantini Papa ni yakupon shano. On shano pa. Onse udi kura unim. Weni fa nyamsum ni. sa Nyamsum ni sa papa we. Nkora na sensia nso na waje oni nkora ni na se montanda wem. Yakupon enshano. Unni dinke bondi echi anda nyumre se yakupon ko so nsha onto nkondem. Wa ya de papa enne ni mo edin. Covid by Buddha say bibia. So bi sense one cap the master jit nanom. El pakro ayade. Ayade pa. Abrante ne fa ni sai. Nas. Pacho Idi on mani nas. Pacho sana me Adan de man wa ma krata bia. debi Enti boga ne ba betum freedom ho no wa hu no. boka na nuanum na busiafo na betuye boka na de wa ma Sa branch dan ma wa hu no. o se Sa branch ne wa hu no. Wo ni hu ni sei. David da no wa ma E betu nu anu hu ni bio. na no me ne hie E wo he. se o ba sampa Oni me bi oti kra. David Ene so so ya infom so. Wo di sika ko mo bi. Ngu bi oti. Woni me din no ne nas. Wo di sika ko ma no. Wo di ko ni fie ko ma na so ba ho na beje. oba ho na obeje Oni me fie. Oni mbusu ani bia. Ti ba se ko chi na he fa ne ko chi no. ana me ko kura na se wo mame ba won chi me ba bi o antimi ankyere Nti wo share de bon so uhia osika. ya mesika No se sai. o se boka na betua Boga na betua. ana boka na se ontimi ntua sa Dentina boga na se tua. o se me de ya ne dan me ko no manto den ne nko Asa boga yi no nse ni sika ma so mfa nsini dan. Police am pusu akma se sabeka Abrante na me jin koma. We dey entwaye. Se o show bi dan so na nipa concern sika bro se si dan ma me. Na ma mi oni ba bi de wagini sika se wo de ye dan ma no. Abra wo mo fi wura ma ne. Obi wa ne timu asempa no betu abi so a wontua on fi kra.
ya da be fi wo te mo dia mfusu afoma na ne nkasa kebia don nya ma ide to ande kakra oba ya to aso yego yekodwa so nemu samle sunsun wura ni padua no de ha obebre na ebe ni padua ntimisrawo sunsun na mekanfo dia ma next ben sunsun no sunsun wura ni padua no jawa ni fra ebetimi ase o yam ne manyina obrebo du so twa o sa nyina no ese ya wanka se bebo kwan ama yade abagye hi woni padua no sunsun de to na ase next ben sunsun no na mekanfo de ama abofra wadi mfinhia mienu ekro ne timi no mbie onya mfinhia mienu a ma no next ben sunsun no NS chemist omunsano edro nunumbi na wonsoso entimintu sonso na se emfa ma agbeve hospital yade bia intani pedum bia fitri nyisu kosimo were so meso agbeve hospital na meka mfodi ama se ye koko stroke adwojo akan to form meso ni nyina no agbeve heba hospital betimi abo so koko aso sanso na wankasa no de no akoba se cheso moja no kremia fusani ye ni nyina ode agbeve tonic abadwa so anu numbia wankasa bebo afenso agbeve bam enso ewo ho no mu a honam ya nyina ebetu ase entimisrawo agbeve hospital yade biada ma moya de din ade ko mu di mfidi abrane mfidi akukudam na abatre ode mona soap and cream so aba ode samna ni dware na ade nkune sasra ebasa honam kankan awe sanso na ntema propro nyina ebetu ase entimisrawo agbeve mona soap and cream be kanfo ade amawo meso wi echa kwan ewo adakoja ache ye ne kwa mohene na himfie no ene die nhwe sanso na enkan so tum last stop ehon ye butunchemu bia no no afa agbeve hospital 0246 595256 0246 595256 dagon sese no awade ne kwanwa sanso na sikanya wan ye obebre sem fifre sa nanso de ode beto aduane de na ye bibia ho we dewa game dewa we 539 5 numbers up to 39 ten you number 5 to 39 we try to direct me chirawo we me ya anatomy na the amount shortcut ad benyeska we fa phone na and found network bia we use ten you we be dial *446 *446 hash na we ya emrani say one kasano a free number 1 to 39 the numbers bia ope say ba ko mesrawo unya one direct na emrani say so check kim na say dia eno no usika no ye bohu 20 times near the amount sanso so na one kasano se ko ba se unya 2 direct na mesrawo nimienu nyina drop ya eno so usika no ye bohu 40 times wo mpewe na apede ben na bebebre na unya the magic train na chese o 3 numbers ni na drop ya one kasa sika would the invest ye bohu 400 times it mesrawo dewa we mesrawo yanko direct dewa afa na just want so sika twitwi die pa watumi anya na se bebebebe na wo de kakra unya 4 numbers na drop ya usika no ye bohu 5000 times. Come on, with your shortcut. You didn't so play more, win more. And you dewa yanko direct and kwa. Mesa also so many secretary die. Mesa Nakap Pharmaceuticals. Nakap Pharmaceuticals. Neba not also caveat medasipe mesaka nana sapon ewa manso sapon once and if no a francho bohu ana nawo o konfo oba manso be say din command. Na mojo. Before na mbom. That's summit you cram ye gusu edin koma na tia humum say yam frau na ne onkomo wadaruma utrem san abamo buru sabi oba kwani na samu amobo na oba wa kodi pa kakra anya sika kakra na onkopo babu manoma onkopna akoba mi tem sabi anabi man tia sompa awo me yayi nti maasa bana onen ba babi a ono basna mo masuma do ono wasuma wa ko na pa babu amo mo na fi diaba sabi oya papa yanya manipa ya manyame omo nti na makra mo ni mere boni biani oh nana nyakopo onsha wate amo ahono ontu nkonem na ade oya ho adwiri ye papa jumade ya che nenso ye ntanti sanse mobi sie di juma na bawuram na se mami okase po okase akodai abiri akokrai me fa no ka na nyakopon shapa na de ka akoma na aba mo buru sabi ni obi to no pan
and son of me be said you're not doing. If this will be a number high, the city, bread your phone. And Nancy, and I remember who is so banner or bread, and Nancy, no buana. Are you not in the house? Sabe the man for can say yes mo de monso nyame mo ya bozonso fo nyampo de mo ni twaka bia esum ni hani twaka na ebasa mo ti ase na mo ye mo na do ya mo ye nso mo ne to wa design aba mo bru sabi ene yen abinsifu na yen na kanfo no kra no adoye ani mo bra sabi etiye mu ni ye nua no sabi ye nua no bi no ya sabi ọma fanyame kura no ọma nye fa niema na ogufuo no kan ọsọmọma no mo yini na twabre ni du a obeyini du owom ti papa we yan de ye guso sabi ni anum bi ọmọ tiri mu de na me na wan de sabi ayebu wa na nkwa nyina na futu a abre ni abre nyina wo tumi nti so the fact of the two family, Bandim, Limitrim, in a new show behind children, none of whom one quadia is the Mubuan. But for those young people in shop, and I prepare about so you know, be come on. Yaman you, dear point before. Comfort Nana Sapon, Nana one. And I mean, what do you papa. Hey! We don't want to say no more. I told you, apart, I don't talk. Kimaya, Kuna, and my young no me, and the Bamuso. Yangupo Shamu, Jumapa Moyen, Mubuagana, my Nipabia, Omu Ewudia Moyen, Numgata Etiamu, Yangupo Shamu. And near cry, I take we as no the room, one at the room, get them say, and Nina, now you so eternity. Fatima come home, never manuzosum. Hey, Yaba neighbor crop. And Sembebre, caveat, landed. Yanai, anoding. Nima branch alone for 2,500 as a year. But the papi to their one in a row. What you muta nas, what you mutai. Yes, I count. Caveat, Yanko. Ye kodia na ye kona Cap Pharmaceuticals mesrawo omo na de nakiman abedwa so be mo anya bi no ma wanka se du akagiremu mpaso agudie de oyire obetwa pruse sanso na nam yade bia ya wati asaba wo mesrawo nakiman na menu aba ma bitu ebetu etu ase de ama sanso na naki woman menu aba nam yade bia nso anya se wanka sa onse bom how bi na ekoso amse oni nyina no unya naki woman ebetu etu ase de ama oba watinka akodi chiri naki woman and I was say unya na ononom afei na capin so e wodwa so a e basa blood pressure no e de ne beto ne level na afei moja ne de afusani ye kama mesra o how your diabetes dia mesra o e ye nabita capsules and I was say ononom e basa o blood sugar level afei sadia gini peduana boso a unya nabita enonom a eno so betu ase na call capsules enso e wodwa so a eno so unya binu a chese moja ne be de afusani ye na afei enuane awodo abedi no se be ye be yam na mojano atam dia afusani ye na ni peduano edema toto na akwam na afei nkwamwa no enya hoden mapa na akwete yade awodo nyina na call capsules ena wo so nonom the doso progressive pharmacy na wo so kosanso ena coastal pharmacy kejetia lancer chemist samen heba obuase dani heba mom colinac heba ashtown ena afei pharmaceutical shop bia na heba shop bia bowra ho wo do so pe naka pharmaceutical omunu amakamfa chi number no 0279586531 0279586531 Agent Avenue Ventures nam do adru mesrawo wo dansie won hihye nyina fi so betu foundation kosi so obeboso Agent Avenue Ventures na mekamfo di ama say ye tiling edan so bo plumbing wu dwumadie nyina painting ni designing afi se be yankane abekọ edan ni metre rectification mu akade nyina aluminium glazing wu dwumadie nyina fa down POP ceiling ni nyina okọ Agent Avenue Ventures on beboa sanso so na o pass asiato ana wo bia pese oton wo pefi ato ana wo fio pese oton ni nyina Agent Avenue Ventures na mekamfo Ebuokrom Estate yo airline abase eho ne ebutu enchemu bia tradiam jama 0243 661708 661708 the go on the MDV ni Currentic Ventures
omo na de Zahara Mr. Zahara G capsules and afi Zahara Man capsules abedwa so mesrawo himpo do fansa nanta enti wo so de Zahara Mr. and Zahara G capsules e kabom minia ba my basa nam ya de biada syphilis gonorrhea o de poor candidiasis ana ulcer minia no asie betu e de amount enam ya de biada me ka de ne megade ahin be ma wo ankasa you be ma tu nsem atu se wonya akono enwa tititi aye kurokuro basabasa agudie ne de chese ye wo bre ne tafina chese wo ankasa atebe etimesra wo how biada ye wonya wo be ma no no eye Zahara Mr. Zahara G capsules sanso na minia bensu carbone efiri wa himfi oba sanso na wo ankasa suboni gugu ni nyina no eye Zahara Mr. Zahara G capsules minia be ma wo ankasa wo keka wo from mesra wo hweye akoma da krokra wa mo ni di wan si wo yire niama wan hweye ani di asefa to fama because en paso agudie wan keka wo from eti de oyo ani nyina ne se obebom adumadene eti so wan hweye na se wo anya Zahara Man capsules anu ma wo yire du ani be from na anya bi nonom so dia untwala be wan kasa wo makoma ezu be di peche Zahara Man capsules mi ankasa maso ayo na maja tunu se nyame ye wo so kope bi nonom etremu bia no afre Charistic Ventures penning for 0246348334 0246348334 na watimi enya Charistic Ventures penning for na woni wo mu abo enkomo Keviat me da say, okay, I will wonder. Osi otifu ya santima mpon. Amu nyina adwo na nyo kuwi. Yangopo nshama afa uko Facebook a ye wo Lami Ibrahim, DJ Nas Clinton, Evino Usu Ansa, Mame Kwadu munyira oho, misacha munyira na nyumre wo Facebook. Ye pusu ahmana Nas adingomo. Se tebia nsika se otua onfa no hunni. Mami oyem bi di ntiato de na nso se fantasy otua sika no anya boga na se de sanse boga ne de na osani sika brel se to me fie no so mame ti boga ne tua enye ye se sabe e kana kuma no otua nyina se de se otua se sika no yen kwa ahma no so hello Mate yen fan kunko ho na se tebia se saka no Keviat, Misha Zefruso. The go unim Ukraine nyamianim. Na one konfo asabri wo se maamia sema na werho aka na koma. Ya ope bebia ma wakotena no. The go ma menna nase. Na menka se twede ampo nyankopon no onhyira no. The go ya na duru babu ono ma. Adam ka kire wo se Ghana ha asofo ne bebre nko heaven. Emu kuma bi beko. Akonfo ne nso bebre nko heaven. Emu kakra bi beko. So hu minim se ansana be ko heaven tene ne brawo se wo do nyanka ne nyina ka ho na hu mobrofo so mobo enum nso kra na nyame nam so hyirawo na no ase obi be ye yasofo miyewe enso so obo mobroni na ye den na de go ye misa se boga wa brochire sabi ose nkoso ahene dudom pra prem na tena me fie mame so odi sika ba ma me ye dan no se sen kra no nya ho na me hwe Mia me de mitumi akofo obi abetra dan nim se magine 25 million et one time boga nya mai eni bosom yo boga aba emra ne sesen dago boga ne kura ni tumi oni na bushi omu ni tumi da so omu ade omu ape bowura dem okoyi nyama begu abontene dago yemi sase samami kase okari koko ebia 100 bucks next can shan mattress ase boga na busuafo be yi ni niam no sai sika na yira boga anu abusuafo mu be yi anu sei so da go ye kan ase kotokosi ye kuru ye nim ni atene mu so omo se maami jama na nim ni bi na chi ni bi so wo anyu ofiri wie mu anu obetena fie o efie no de agya obi edi se nipa ne na ye nhihye no agin sika da go emna ne sesen also call rent control po na rent control for e call ri abrantie no e mama mi nya ni sika no kra o ma ne bre so ontu so but media the go baby one ya beka say e bia boga ono so anya de ka wati ase say ma mi aye dan no
nukure omni say hono de boga nifo because ebi aboga ne dan mu de ebi kro obeto tas ana obetwa terazo ma mi nso sabi mpedi asa na nim ni bi na chi ni bi ntie bi a plaster obo e kra no boga ba e ompe nti enu mra wo say ko bedu ye kra nka boga nso so hwehunu say ma mi obetunya ye minua pan obetunya ye minua ba ana say even kra me ma me etimi mpa kwa bi a mefa so a mesuma boa ne kakra na abotoye mu aba na nka brante ya wode dan no gya no a wanoa agye ne tumi so de akoma obi o mamra ne nadi ankoba sa okay wabe yi ne nyema nyina gu abonten dagon media misusu se yemfa papa no ko rent control na rent control mra da papa mu je hin boga no sesai boga no oni tumi da sesai so bowura da mu ko yi mami ni don't need to me tumi no won say don't need to me udi dan ja obi udi ja no na pra on na dodo etiso no afa kwati kwan dia kwa mu obi na woni wo hwia emra ne se current control so no mu hwentu mami ye be gira mra so etu no onfa da bia rente no dago na enti okay fine me no tie na so afa ma dia Ghana mra ne se sei me ba bo asuma na da bia rente no me mu asum ye ka homa no so e hello Nas at say hello Nas Janye no wahmo no munya kra Nhyira FM Ewiase Mu Nsem na afra we hello Nas what menka Woni mama ye friend Mary Kwame na foso oshia no Nas janye no wahmo no munya janye mame Hello Nas da hunka kana hon jasi da hunka kana me na hon me landi mame da go me de ma no si Nas e kan ya duro e kan wa duro nyina ni somju sika on pa on wasem a yesrew ma mi sesei na ni etutu aka ne yesa ka hon so Nas otimenka yo so ho ye na so ho ye Kwame na foso ushia Auntie Mary na enshebe na ne ye na skasa yetia no sini baba ana masini sana pana wa gumu mama pana na Nas wa huma no chichasi ebe ya baby je ye ni ngomo wa mpacho Hali Odu sai san ko Nas aso ye edidago me de Nas yesre no ma mi na ni atutu aka ne nsam e kanso ni aduru se dem di kaka no e no so wo sira anye ye yese yesre no ye so no me twesi ka nyese wo sira yese nzan yese no dago media me sira no because on say Ewiase e wono de e wono no hamu de wono ham ai sika ni wono akoham dago media da bia da media me fa we yasisie dago me nimpa o sisi maami na mo media me say so mpanu wasem a me sira no ye mpese ya dia ba be nu ntrum ansa na odiska na ba Ghana anya boni abeka se asu aba no go ready me se onya boni a unim se Ghana so na mum se oya boni a ukwa chiri pa so na oda so hwe wachi kebiat me da se aman se bofo kosi bo afo brekum nam 1 onso bra na afa ye nto ankomo no so NS Nshoba Kwajo PSA ajawusu ehwamo live every kaswa chaka so fo nyina nwire wate Princess Adia salama onso mo ajuna nwire nyina mo Facebook mo jo na nwire nyina mo hwe Ewiase Mu Nsem live Mansa bofo Kwame brekum nam 1 Oko we boy is a small boy very nice guy what just more river wa no nyina I say that is just on the jatan anu nyina na white ade e be dey asa tintin enyame asemo brekum yen koi yeah Kwame on ade de no kure o ha no aka hwe no kure o ha no aka yes
We have some proverbs that if the drum face is there, you don't beat the side and side. You have to beat the middle. Pimpidim pa. No crash no. Shini anim eda ho a ye monchen. Ye caveat ka no. E fa ba mene ya adwo, but fa ba mene ne nya adwo ne. Hwe se watena abrochire pen. Na watena awom pen. Na wasori ahomache pen. Akwa adwuma pen. Na wani abre wo ho. Na wutua bills. Na wo discare bagana. Na discare bagana. Na se wo si yensi dan na obi wo me de me fie sida mame what dan mu kura bi kwanyo na sie wo de watimi afa kire dan na koma han kwame obaka say ti o if you boga here dey me aka betu no mame no kure da ho yen twenchen wo jo so tia me a metu boga no kure bi kuro fra bro che bakra wo covid bremo hwe covid ye nipa wo kire no na me ekudani adai hwe nipa wo kire no kodanso Dipa kurani sika 2500 Edia baba betre fie ne fie no dia nas afere ma bare ma baye mama nka abrante bi obi bo na yire no ni ho no kwa adwuma oyemi nyon sefo no bia oba na obogura dabufu nti fanika chaye odi nun bobo no ho oye pressure button na fifreti no no se wona ya nonsense wo fie ha no wona ya nonsense afena bare ma baye ombra afena bare ma baduru ye ombra no mba de asabia wo keka obi aso obi ani fie ho Otiasie bema abobra wa abroche boga na waba bedu ni fie obedu ya adan ya de dan ma han hwana de ma yesi nas no so ya nas no kwa ye hu no nas na wato na bebusa no question wono ye hu no wai nas ni tifie obi odwara ko pe bi ate woje ma amini sika nkra se wono ko de akobo no ho adwa wakope fe efie bi ma ahan yatim na baga ba covid bremu what timpentin kwani ade yame adom covid enkuno obedu Ghana bedu ne fia ade ma bi ne to ma me na ono maye enye ni papa ko ma me ne manso baga de fia bia mo bi han baga ka ti obi nkwata ne fie wode ma nas wa fa ma mi na ho akwa na bagie di sa mpampa ma mi krampo no ampato otu esika de manas me de me boga na menene ya adwene because on fa dan bia maami on fa dan mama han e ma na han nas ni enim no maami ne nim nas a on ko hwe nas no anyi ne sika ade aboga na betima ya na se bi oba consider maami ne se e bia o hwe se de maami ne tie bia humobro bi ehwe nkwara ka no ho ntimi pam nkwara ifrefri ase ya hifa na nkra na ekoda hifa na nkra na eko eno ne ade bi aboga na betima consider but say etan ade na esi no etan yefe ubidinda ma haza wo to tretre mo anya we nko bebre na akoso nipa pidi amanfo fia mema han agisika di minimo bi a wono wote se boga na beba no pabam odwane boga na kra hwe no ba bia wo no ne number ko watesa no ukwohwe ne waka chense akubisa no question bi enti me de ma me se obetumi a yemfa boga no friends nurse ni mum ane yemfa ne famra kwan so ne hwehwe no yenko kubisa because boga no bisa na boga no waka chense me de me fie mba nipa bebereti wo no minim wo mo ana mtu ntuo because we nim the baby a ana boga no bowura ma me ne fie wo no he wo so bia emra kwan so no entwa yie kakra ka se bi onya abotre na bi odekoto rent control for ne bi e kwan bi so ne yi ma me ne fie na e man brave tie bi na ke yi ne fie wo no boga no sudi na komachi but ne nyina nye ono abruti abrabo enafom abruti tena enafom from atimi fofo wa so setro bi abete mfra okwa abete bi bohwe magu aso ati bohwe mfra manko a wo don saka wa so kra bi ka to ntia so number 1 comfort sapon na 1 before friend anwume odwumade so afrancho bo ho no wo o se ma me ne mai wo jom ne mbe bi atena wo ji wo mo preocupa ko ne fie se dan muntram free sana ka che comfort sapon na 1 comfort na o hefa o afrancho bo ho nana nyame sha afrancho bokrum ho nana nyame sha bokrum nana bo ho side yo yetewe nana nyame sha no we no me akomfo bi no ma ya na ehwe no edru de se ya na ehwe se nipa bebo nipa because nipa wo ho nipa nsai nipa ntire nipa tiase
sebi ye ko ba Yesu Kristo ba sa sisukra nyi nipa ne bo na nka ne dwuma di odi nka ankoyi tumesi amu Adam ti anka akoma enti nana nyame nhyira de waye no eswedi nyame nhyira ye da se didogo ye mfa tire manana na mesre sa Johnson ona mo se friend say sa kwan na se no ba bi ewo bia no esi treat ne ehwe no na ye friend man ba fia no be yi nsemfuo bia no because sebuntim kwaje ma me otiwo say 2500 and then kwada nso let's can kura kwa be no fa so nya SS kwa be di adwuma na ma me kura we ye kwada nso chele nya na fomo nya bete o nya fa nya me ne ntwa ba ntie no mate me da se Onia Kahusa Oyanko Dano Dami Producer Naji Ampo Pusu Ahuma Eni Nas Kasaye Enyuso Hina Kasa Afidi Ahumanti Koni ya fra onfa Nana Mwakwaba Mejisu Ewura Kwame Yo Yansem na nato me yetie Me bone tewu Kwame tie onya se ewura ye bone ye kana se boyi ma me ne di fie ma o emesi a ma me di fie ma se wonsi fie ne ma no na ma me ne chese ewura se osi aburu no owura ya ye frɛ no a wɔmfafo yi obuna fa so wɔde fie no man sɛ wɔsi wɔgyini di sikadoso po ne ba ye adwuma kitwa bi na akɔso wɔn hwe ya wɔde tibobo duam wɔde ne maame nyinaa wɔ America ye frɛ no so wɔne di maame de wɔne ni asɛm kwame ye kofie hɔ ɛda na natie nyinaa maame na buni nyinaa gu ɛpon de tɔno yi buni nyinaa to agu sɛ wɔni maame we sei wɔde fie no man na sɛ wɔsi ban wɔbuni kwasɛ ɔgye dan firisɛm wasa fa kyerɛ kɔ gisika afiri obi wɔ sɛ wɔyɛ dan de amani pan so ɔntram wabre fie nya wo de ya nti wo se ene ne papa bi kran tena se ne nka tie fre ko papa ne kasa se bibie ne na daro mo yo bata wo hunu bobo wo se won de oni bibia kan na na te no na wani ne kran ma ne ba ntema ne ba ne nya bufuo ewo ma mi so obi de fie mo se siba no kwa mo se o se bo wura pe se ko fie obi ese fie no kwa mi ko fie se kwa ko video ba bia ma me wo ko ya o ma to wo afa fie no nyina wo na ti na wo ye sa abone tie di pa no Tura na tire kwame sɛ wo kan ye nyama ne kan ne ye nyama ka kira mamene de sɛ be mpedo sɛ wo ke boche ne wɔnya hwio si fie mame a wo de akoma hai akoto siri nyina abo e de ama rent o jika to de ne adi ne fie ne wo de a tire mame a matene na jankwada wo sa me kwame matene na medase yako grace fighter so kwame unim we de ka fra a minute media asema ye ka unim abante ba akokra de ye na DJ Clinton Obabedru Ghana na Sunday no so okodi fie akwa bebe no fie okudru ya afide Maracas Konga banku ai gum sorry bam ya na ifani okudru fie on ma ho na de church service Sunday bi nyama sorry dabi o se nyam fie wa obura wa ma what did Matthew Bonsamso bambu what in fie 1710 let's get about tin I'm so coming mbo tin kwa one kum papa oso kudo ni foni okoya na ni fie ho na akwa na ohwe fie on de dana ma efie na ma sori fo de sorry odi atia sori fie no o se ne ya wa ma mpo so no tu omfra sori de efie ho no on na se wo ye burger na betu sadu ya ofi se ntu mate wa pa mo nurse me fa ko ya so ncha Santo anti-armed robbery Santo award Ghana microphone ya munyina adwo na nwure wo anti-armed robbery central member no betray Kumasi anti-armed robbery munyina adwo na nwure tabre moko patrol awurade mamu adwo enya adwuma yo Sunday yena ye beko patrol pa ye ko great fighter so ye wenye sunsum nsama nti odifo ne inde bambi anye ye modi ene nam komba wai great fighter so ne akodri Dr. Pike usu atranse me bedago no so no simadu wi a ye de party no so atraso enso nya asam ketua awofo mu ha adwe o mu kɔgye nkɔda no mmea ahodoɔ mu kɔ abosom so kɔgye nkɔda yi a bewi asɛm mfa aboade nkɔ na nkɔda yi brɛ baako ofia ne bedi nkɔmɔ ayɛ awrɛ ho sɛm sɛ dan ma me kyerɛ sɛ bo me kura me wura fie o hey sa dog mu akɔba yenya dog na mpom ti sɛ nyame adome ho yɛ great phytoclinic yo medical and diagnostic solutions Dr. Pike Usu unibuka appointment yeah udu ya renhwe odi ya enadwane dog and this are pesane pepe boy nkomo
Yo, Meda Semicha, what's here for you? Dr. PK Usa Meda Grace Phyto Clinic and Medical Diagnosis. They were report highways. Na Yejumedian Kasa Edini say we are into diagnosis. You should not dream. Na ya sa yare. There's a more diagnosis. Said the mechanical because medical imaging scientists are babro from one. Yeah, ultrasound, X-ray, no, ma specialize. San Messia plant medicine. Kasa Hamadru so they account. Okay. Into by a say we are more professionals. Right. Yeah, Juma. A babro from dia you won him dear or about herbal medicine, so I won him dear. Now said they be American specialize in reproductive health. You can say reproductive health now. They go on dear Maya Bema, dear Mario Bar. It is all honorable said they be only recurrent infections. They be no Asikawasi shown so free or bar infections. Nina Mujmaya war. When the Bemeshia needs Sunina Babontinia, Nina and a specialized. Now, dear Tosumi and Sani, polyuria, Mamujun so be brain or Mr. Nina, Oba, no, now Bemam. Probably or honor money bassa. It's a Grace Phyto Clinic, see media Casa and say, especially be a man Bema Semeba from Nina specializing. It's Dr. Piko's number. Grace Phyto Clinic last 2 weeks never sent Kieba. Now be binting last week, be intimate man last week. Na honorable Sensubachi, Bantima Sensubachi, still nano. Grace Phyto Clinic only Fira for Landers Association Time Japan. Almost support here, my logistics are timidity, Jumanti. Free medical screening last 2 weeks year back this week in Monday yesterday and Nhyira FM. This is the time I drew so it's more what and can be a Grace Phyto Clinic who must report highways and then we are region so same war mom what's up conditions no and I pemopa is and say no one specialize who to me park here so for doctor number no agent number never free medical screening card in Kwana 80 Ghana cities testing in ano unia ye more free I don't know boss and so watch it's about my mind kumasmas antiman Ghana muti bia no bia me free medical screening ni bi na enhwemo wo wie na sa problem ho a wato do ne kakra na bibia fa doctor number no e wo 0244 87 84 31 0244 87 84 31 the last 2 weeks ni say about frequent urination you who said didn't no be edjon so be bree the more be edjon so be bree one diabetes a situation rate mo be edjon so be bree especially the free be say fasting blood sugar and a cost to be brave one. Emma Johnson Tenton, but Johnson Tenton, a baby bree. Online, be a friend say prostatic hyperplasia. We want the prostate na ekese. And the old Johnson a bank a crank a crabby and 10 so. Would it less than 2 hours be an old Johnson, but prostate the end they won't say, old Johnson a crank a crank, but it's all a bemana would see me and last 2 weeks in the same bisa. If a mamma Johnson, a baby bree, dear, it could be diabetes. The honey is who say infections, will be sexually transmitted infections. Bohana and Bemem Kikano, Yamushi Shiro in so free muba. And also when you're rashes nina ye normal 82 mal Johnson 10 you about ho now Johnson bibria one last week you see who say fibroid if you be say anterior submucosa fibroid and so serious fibroid fibroid the boko awodi no soro na say baby a Johnson fa no soro it no so compress Johnson chana matimi Johnson 10 sa no ma we na last week you see am the same we so be ho abun so when you be a friend say bladder cystitis obun so during sumu pen it takes about more than 10 years 20 years kwansa na abun so Johnson mujanti so be na utimi na Johnson muja uma edidi hu achim one either say wa walk in water ibia ye won kra ketom ho no ofa nsu bim okwafu bim anaso jare nsu bim sa no ma we ni na team Johnson 10 na when treat ya be kakra timi nya be preference brehasia na waterborne disease e mo be offense SH susuma hematobium omutima Johnson 10 ni na when treat ya be kakra binya bladder cancer na ekofa ohawaba it last 2 weeks no ma kakra yisu ya you say medications obi da dro bi so no so team Johnson so da drugs na Johnson bibrimian and 9 day any problem. Name so when they do be as Anajo Johnson more than 3 times 4 times. So there is a problem. But Grace Phyto Clinic and I who the womb can yes, so by within 24 hours, Johnson a baby Briano a bijay, and Jaya Fendoni in Asabeje, a bedjuice can tea and Canal Johnson sent Bibria. Miss saw a Maya more pampers and son or by a suyo, and Matt Johnson a hypertension because on Timmy Nana, Jonathan said over Sorena, Tiffany Nayoya, now on Sa would need Pediana, Utifane to what you connect to Miss Rom, Uti and can for Dr. Naban, see a free medical screening, 30 Ghana cities for the cat, testing in Nana, Yabaya free, and now on our sense of watches a boy, a fear for no soon Patasel Association also support here for Dr. Nabana free medical screening bill 0244 87 84 31 0244 87
8431 yes hu se sa no me e ba no antwiti ade se wonya bibia fense ka kizia wo so betipa isan sa wodun so bebre na se wantimi anum so na anhim ana dun so ensu na benom ne se ana ampa obi hu se wo so ti sia na mo ha no ayemre eti oti enka me so ma wonyemre e ma onipadua no endigya ansa no aba Grace Fighter you Kumasi Abrepo Highways yewo Abrepo Highways wodi ene se for doctor number na gi number free medical screening wo problems ano be free medical screening na yewo no papa wo so ankasa ebitim de abo ma bibia ayefa doctor number no biem 0244 87 8431 the gon and the STI say nemu yare boni be kasa sexually transmitted infections nemu yare se oba ne be mehia nemu na se ba kun bia na wo sanya sa infections wi na the gon emtre bebre no be hu se eya na ema na more vulnerable it and say me Dr. PK usa metia sisi me no be bi hia na se no me bi infections yare bi wo bia no the first day na me no oba ne be hia me no mani nyina ama no sa na the gon so ti here so the first day na say ono be hia no me wo bia wo dia ama no na sa worry for more than 10 years 15 years ekona ubun so oba na nkasa asebe because the proteins DNA na wo mimu ni na media mo oba ndisem wo infections mo ya rebi ho a me sorry man yenye careful about say normal we say na na oni we da no eno na ubun say time bia no be si so no fefe ebe kaka no ojija because of infections because normal wo mimu no yes a different from eja wusu de sa na mini ya no so tie so no so a different from ti de bia won we da ebe kaka na ni pedia na say me so we oba no experience say wasikika wasishishu insu fluoba rashes on and off and sansa bi ne no akwa eyenemu yare so one treat ya de o have bre neighbor sana ye be ma so ona bu so be mem kika be mem shishu insu frimu ba and sansa bi na eko na eba me so eyenemu yare one treat ya entu sanso be bre ne beba one emema be bre ho a omunya bibia fence low sperm count sperms almost sperms na kasa ho de ne ba fom wa wo ba ko o wo mienu afia wona tiko odi ko show ban so ban ne wo me so sperms no e mo no bo rema sperms ni na afia be kasa one be oba ne be hia no insu na e ba na kakra bi na e ba ahonde bi aso ni me ko ba na se na ba say baba sans na insu no ba bi bre so so abun se afin so fan say slightly ana say insu a ahonde bi anim ubun ho se ni na sa ba sene ko sa na mema be bre ho abun se of se doctor me be me phone so ti me so ma na nye phone kra isan say mo bi a friend say syphilis e mo bo penis no anaso obema ni mu omo absorb enuanu a wudi nutrients food enuanu a wudi bia no emo na absorb ntuko so obema na hyase na ye kito na e form so was a problem am but Grace Fighter Clinic we Abrepo Highways ni enhwe emboa sa na wo ba so utanya bibia friends a loss of libido e ma be breed go ma be breed ya tinka atiko e di antinetiko e sa infections itimi mother pasa we ye wo bibia friends syphilitic arthritis de bia no baby say meto ano checheme e sa no ma weni na so timi mane pasa irregular menses oyo ba na wuti mi anaso ye mame na wuti papa na wuti na ba sha say complain say mommy maseke ka maseke shimi enso furi oba nka na ye ba na ano odian kasa me so fani bra Grace Fighter Clinic ade si a wo ho kwan infections de bia me ka say fibroid en si a ho kwan ade si a wo kwan infection because one bora wasi wona ade ba ne say cause bibia friends inflammations and cervicitis ubun so don sabe show wase kakra wo show ubun so why den so automatically you know bemeshia in so nyina be babontin so one treat is ebe kakra bin so onye be friends bilateral tuber blockage utips ni nyina betisi afio kwako ye be friends histosapinography ye be twa wode na bana ne so utips nyina asisi ene si a won kwan edim so your ba ho na wasekeka wasehihyo in so free oba me so ba Grace Fighter Clinic e wa Abrepo Highways ne mboa na bibia ne fine ne se be kakra no e sha se a menses no embeyi de bia me ka se obi a wa wo ho problem pa ye omo irregular menses wo ho na 2 weeks bia na wo mienu bia hu muja na so bunza there is a problem less than 21 days bia hu menses there is a problem sana 35 days bunza menses ni bob echum bebre 35 days there is a problem but Grace Fighter Clinic ni enhwemwa doctor number no biem 0244 87 84 sa no ma yiba unya bia fense etopic pregnancy nti cause mwana kwa kosisi ba bia nsu no be fa akon eduru ba bia ho a bunza mwana do us you feel comfortable here let's live here bunza odam no asha se no onyini this ekoye operation etopic pregnancy so ye omienu a untimi nwoma ne nyi afi echebe branya bi reference nephritis na onfe eye wo ya afi duru ba bi kra na nya recurrent abortions and miscarriages onyima 2-3 months na say infections eso timi mane basa said kan ye bi reference dementia de gom amanfo be bre abodam atiasefo yasasi so because of infections because of syphilis mwanu omo sha se obeme na na oba na se omo focus ro ombo ro akomemu a de ba say spread it
through your whole body ni nyina e ko adwuma afebun se wonam ho no yesi na adweno enkoyi me so problem ya umema sama bafuma esa normal we ni na atimi mane ba esa but Grace Phyto Clinic wo kuma sabre po highways ni enhwemo no wa make ni nyina no eye deputy chief of staff eye honorable Sensubuati Bantima Sensubuati say Bantima mai kuma sima na santima moti enka nyina woni fira fo aka bum landlord association a chama Japan da no say mo may free medical screen no board in the gun it's about 200 to 300 cedis especially your free bisa abdominal pelvis scan you show yem no money nyina ye check infections and bibia ho bia ma mo jonso be denti ne mane basa no board ku chabe 2-3 million. Yes, test ni free. For doctor number, Mr. Yen Shenipa more than 20 a day. He pick the number from Ochina Yamia Aduma to Saturday because it's starting a Monday. To me the yani baby. For doctor number, legend number, never screening maybe. Yeah, more problem. I won't problem. Then we are a problem. And I say, wow, when you're recurrent infection, only man are saying, Mr. Safun be na yepe because you know Papa why they must have phone in my bibia a fine. So doctor number ni BM a 0244 87 8431 0244 87 8431. They go million so question back you know. You made us nyame adman next week you be say share. Me da CP Dr. PK Owusu na tene kan omoni akọ ne kotu oyadia se yento Ewiase Mu Nsem so e won sha 104.5 FM ka say wona nim de e wo honhom asiesie bibia etu eye spiritual marriage ase enti se ohia omoni abra insha FM so hwe agye anase Mike ne bejo de e ba cho ye fene Archangel oda sunsum no da osun da basa ubrenie dodona na ehuna mane mema nkokroa eni emrewa ehuna mane ewo spiritual marriage ensem ese ubrenie de ba ye enoso wento mika bana asakra ese uhia Archangel etu spiritual marriage asia modia na frɛ 0547 714536 0547 714536 0547 714536. It's a for the Archangel over Insha FM also here J and I said Mike and security point on between Busa Mobenyabi no to be no could no krada na spiritual marriage no away bus what better do about never you know go say what you want to say what here Archangel and if it is a papa need sense fu na mo yenom e dware ye krada e ti go fi ahwe na obi akofa sense fu pacho e huhu ma de hu ye pa Ibrahim Shaife mo ba super Archangel e pacho sunsumu na spiritual marriage edrosronko na e pacho osofo da ho ekura aye no soul no eno bi na ope fe Archangel ti se uhia bia no ba Shaife FM ozo hwe gie na se Mike na security man ho benya bi no ato ana betu 0547 714531 0547 714536. Yenja humra ne fa part 2 ne ento aso eno so ye sunsumu asema kire o maya ukoso wenka nkondomba wintimi nkono hwane ya kire wo ababa we susu fu Roma so dem Methodist so dem Pentecost so dem okosi tutu wa amsa dem Germany emu nkrama ya fa no brantia ni ko hia hotel hoy so ya twu so ya kwatimoto so betimi so wontimi wote so che so disika ba be bo asori ya kuponi ebunu kwa siasa yi yamini ebunu kwa siasa yi e consider ben o men ye besesa ya dwen monsa kira mu adwuno mangana monsa kira mu adwuno na tufuantie be ye bonimo tufuantie ye onyame ka sa na musimo mfa suantie ebe ye monim tufuantie Roma fu amutiami asore dos mintimi mbomu nyina mudi adai ani yakodu ankatie ne yetu atadwe yakoto mrekni abo anu na gehie na hemu yankosi brabai no man mo besa banyankopo anase adu brabi asesi oni pasisa na adwuno midi adanse wukọ asori yebo wasu na nantwi wa ubre da yedina na fie nyame cha dadu anana sada ne yebo wasu wo ya asori ba asori ya wutumi yesi asodai wo fa konkuruma ne si asodai de che de wo kanyina ya no kure enso wo fa be wi wi abu akwaku asem fa kwanjia ye no abeda na asodai yi na asofo no kura akofo kura we nyansanse na asofo tusu 500 siri sofo ba afori a odibegus di pe 2 million 5 million. Say ya malaria fever wadra ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669.
Prophet Joseph Mensa ya born na se akwa pa de kwafo no e kwan ya wo fa so de $45 o transmogrify e de be akankasa twi se ne ka no $45 e twi ne de de moment e de na de wo broni na $45 untim transmogrify no yi ani awon kan ya nkoi $45 yan ka se krom ka san so temi o patche say $45 o ko follow ya eja na sa se mi si fidi so adua nainum ona ka chewo adua nainum on ka tse aduane se aduane nainum o de bibi o se san na no ye obi ba beta o se sunsumu decoder abia o kan sa because o ha dwen pa e no ba chokrom ne pa cho me friend of na me na me kunu na e kwa kwantum ai grubes na free ewo ai bunguruku yoyo bumpurugu yoyo oh dine de bumpurugu yoyo dine de do de sa krum besem ko yo nandom bumpurugu yoyo aika kofi wayo abograbo azorka kumfa biela sabilugu ni nyina that's ceramic grondi de pa eno jumani atu di Ewiase Mu Nsem ya de awotie pacho mitati e boa pa anyago ni nsemu ni edie David na o mai sai me pacho me mai 7 e ma sa na me ma sai mba 4 keviati u minu pe so ya de man batiso 7 kwa me come 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 me se kin Solomon no anse babo si enwo ni asonori se mpo anu anwea timnya nuru ba bia po anu anwea de dosu ye papa timidi Nyankopon bo hweso esa medi for babru num eno anwumrei pacho anyembre de bako ene na medical kan medamose nyame sira mu papa se mama me kwanyawe me obia me free nov na pade de me koduru sefi me ne me kunu na wo ebo bra na ana yale bi bono ana yensu me no fremu ana oja me nkola 7 ni na me ba no bia ni hoye JSS na ebi mo JSS 2 ana bi musu wo primary de wo mana me ba peni no ni ma de pa na ne papa ni honti no o se school no won ko bi ti ne papa ni ho menso ahande ne nso ti obekwa ko page ma bia ye awo kuro kasemu ame bisa se me ni dan bia o kumase na obe dan yakọ se ni so abi o ti obekwa ko hu so wana so ya nyina na ewo klase ana kwara no ko yi okoye na so wana se ane wonko namba no na monko pe ejima ne bi ma no ana nyame cha de ma me bi na je no ana oton ne sto busumi so ana otua naka e o hana ne chiriba enso awie JSS ama school no computer ne de ne betu kuruma e ma me tembe na otua ontimi mbasefi ame se wonko ne sister ho enko tena ana onu so ne chiriba onu so wiye computer na sa de na ba kuruma monko ayi nkola miansa ana monko tena fio me hwa de kwa na nsam kitenkiten eba fio am se ane bebo mo homode edipa epeden bia mo ana me kakra edo ya me da ana me nya kakra ana me di ba kuruma me ba na me kuma no ne baba ko se me no na chini ya nya den ana me di sika ne jai na sika ne ye 10 million akora ne chini ya na ofra me se onya den no na se boy bi wo mo ana oye dan bi ana oye se boka ne pese obi baba betina ho esisi fi no ti odi sika no be ma boy no na oye dan oye fi oye dan ne ba kwa ama me ana me see you me se me kurase e wo ha na o se odi aye esuro odi agusuro ni fom ne nyina na sika na nso aka siri ni punu ana me bisa se o se o hiansen ana o se o sa hian be 10 million bi ana me didi pa ya na me diskan man ana o magai no ana oye de kai ana o sa ka bi se aka punu ana be sa se punu suka be se ana takuri nso gese o toyi eye ana o se nso 5 million nti de aye me ya ne se sika no me nya ni anya se me bom ana me di manu pa de na kakra ka me di pa na ma nya bi ama o na o mai nti o wiye no ana nkwara no kwetena m nkwara kwetena ya ndi na atwi miensa busumi kurando
Ewiase nkwala na isu omo frɛ me phone so isu adan o say den wura na aba abetu omo mo say omo nime ana say sa ana say ana me frɛ guy no wanfa me frɛ na wanfa ana odumfo bi na edi mbai ekɔ ne fie omo kɔtenae nti na no ya na me bae me so me wo me kura no me tie mu pa say mutumi bua ya ye ni vie ya ye ni kama fo mutumi bua e pa nti na me di sami ebe guy no me dana ka on pese obetua o say boka nanim ono no ka chem say boka nanim obo boka na amane boka ne so say on kan kire no say me ni atoto aka me nsem me hia mboofo me fe say mo na betumi abo me Yawde di bobu ya za Amazugu panye Gimi awra la siasi o na awra da damle dani What a word Huni Valley Aso awra la siasi o na awra da damle dani What a word Huni Valley Zuru guru nya mak bazuru guru anya baro ka donya wude di bobu ya zo What a word Huni Sramete Oh busumi andu Abrante na efro ya na busumi emai David na otwi mienza ana mbetu ngala no Sika se na oje o 25 million 2500 Udi bank sa kakra me do One dan ma o Ose Abrante na dan ma o pa chon Ogoshia no he Eni bi na meka no na ma obi so ana medi hu no O ya Abrante odi mfe be sei sanse 40 Eda amutim no single room Ai na enye single room ay subsequent ana woye baako Edi mamo apachon no je 25 million na sika 2500 moko trem busumi mai busumi na otwumi ansa boka na betu ye o ma na busianfo betu ye da boka na ba na ofio Dai bi na mkola na na me de me sa akokora se no okoto no okotu me baba ya no aseme no kache no okache se boka no guy na je sika nti waje sika ana o se wonimi guy na je sika no wanka nchire no nti kwana na ibeko ana oyi nkola na ne manyina akosi bonten ana nkola ne so ana na o musu frame ana odumfo bi yakopon ka no kuma nti boga no na yi ne manyina gu abonten adanu na bosan I no pa beten oh se nkola no nko na okodipa ti uba no ne magu abonten ye kasa uda he pa cho papa bi na edie ko ne fio awa he awa mamponti ho so amude amutimi sisia pa cho wanyi musika wanje sika papa ne fani sai pa cho ne dina eyira me kakra infio ko anim kakra pa cho am fie bebe sai o be buru 60 ukrom ni baby o de ni minne baby o santini papa ni yakopon shano on shana pa on se udi kura unim woni fa nyamsum ni nyamsum ni sa papa we nkora na sensia nso na waje oli nkora ni na se montanda wem yakopon shano unmi dinke bondi echa na nyumre se yakopon ko so nsha on to nkonem wa ya de papa enene mu adin covid by boda se bibia so bisa nso wan kap de masa jit nom na eyira me kakra infie ko anim kakra pa cho am fie bebe zan o be buru 60 ukrom ni baby o de ni minne baby o santini papa ni yakopon shano on shana pa on se udi kura unim woni fa nyamsum ni nyamsum ni sa papa we nkora na sensia nso na waje oli nkora ni na se montanda wem yakopon shano unmi dinke bondi echa na nyumre se yakopon ko so nsha on to nkonem wa ya de papa enene mu adin covid by boda se bibia so bisa nso wan kap de masa jit na nom il pakro ayade pa abrante ne fani sai nas pacho idi on mani nas pacho sana mi adan de man wa ma krata bia David enti boga ne ba betum freedom ho no wa hu no boga na nuanam na busiafo na betuye boga na de wamba sa branch de anama wa hu no o se sa branch ne wa hu no David hu se David da no wamba ebetu nu anu hu ni bio na no mene ne hia e wa he se o ba sampa oni me bi oti kra David ene so ya from so uri sika ko mo bi ngu bi oti woni me din no ne nas odi sika ko ma no odi ko ni fi ne ko ma na so ba ho na beje oba ho na obeje oni me ni fi oni mbusu ani bia ti e ba se ko chi na he fa ne ko chi no
ana me kokra na say won ma me ba won kire me ba bi o antimi ankire ni nti wo hia de bon so uhia osika hia me sika no se say o say boga na betua boga na betua ana boga na say ontimi ntua sa denti na boga na ze tua o say me de ya ne dan me ko no manto den nko asa boga yi no nse ni sika ma so mfa nsiri dan Police haven't pushed up my sense. I can't a branch and I'm managing coma. Really enjoy it. So, Osho will be dying so. And Nipa concern is Calibro says, "Dime, mammy. Na mammy only be there watching his car, so the Yadamano. A brown move your money. Will be on his Nhyira 104.5 FM. One number one account radio station. And a Royal Care Clinic. I can Royal Care Clinic. I go for packing capsules. A meme grab a swimming cancer. A breakfast say there was sitting in I did. Yes, so Yana saw before phone. No more with your videos, Mabako, Asaniako 0548 356220 0548 356220. No idea dance here. A pen of a book. A young tour, and I said, would the end bed? And I saw the end by I rinse them up for packing capsules. We are weighing in area, a chedian dorsal, a chedian would be a flash screen TV, tabletop fridge, fun, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibot, and in a dish and gas account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained bone. There's so young, so what do you send the video? I call 0548 356220. And more rain says, my back pen. Packum capsules, me put and a mini. Packum Marcos, never leave in vain. Marcos, never leave in vain. Yeah, man. Say, open information, football. Just say, information, via open information. Football won't say. Abrabo won't say, call Nhyira for no on Facebook. Nhyira 104.5 FM, Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. A panisa upe abrabo mu nsem Ewiase Nsem atia ahwe sports nese wako eye Nhyira womo a page wo more fireman media chiri oja Marcos Bowura dem ko yi nyama begu abontene da go yemisa say samami ka se okari koko ebia 100 bucks kotoko kawasi wati ase say maami aye dan no nukura wom ni say hono de boga ni fo because ebia boga ne dan mu de ebi kro be totas and obetwa terazo maami nso say bi asa na nim ni bi na chi ni bi ebia plaster obo e kra no boga ba e ompe yenti enu mra wo say ko bedu
qualify and disqualify. Kwame Gong Majimedia Mesha say Juadia, Mima spiritual marriage metaki miansa. Jariga media me krada me de bia Kwame Gong, your Kwame Minida, no Jaribi. Josu Bomodia and Brain Shire from the Tobi Wati. But your friend 0547 714536 0547 714536. No be Judo in Shire from Ubaso here AJ and our security man or checkpoint and a Michael Benjamin not to be no Kujano Krada. Ukrada Nkwane for Jario. Feni Archangel was a spiritual marriage at Drona, Mepacho or Bofo Dahom, Ikra Ayan Solo, and be now pay Feni Archangel. Archangel, Ewiapa, a Burjuma, Nemun Semno, and no day. The Wadia Uhibia no afraid 0547 714536 0547 714536 Noban Sha FM na wabeji odie ye fa patun ento aso enu mu akwaba ati say me adumo yo udi asha me the comfort ya kasade no bi antun kawai ha obi anya ohwe entiente nipa enjojo nipa edo bi a emfa hu de ofie suma wo mu kura ofiri so so kokwa na tuntum tintina titia wati me da ase what if you say bashe mu 33 mfi aduasa miensa ukrom ne he bashe mu fra santimampo kontonchi hey wo fie pe ma me sufri o bashe papa nso papa de mo anso fri mampo esa ko afri mampo oba afri mampo ba me de bia ye me ne papa yo tie bia ma Enya mampofo sekirefo de ya kase kontonchi abajo zan buenye kumana da siramete kasadi no obi ante wonka mfade wate microphone enchew kontonchi buenye kumana da siramete waya ade adwuma be na ayo basho aja sende ame ya manfo adwuma ba yini ntimi ya enche no moyimadi awu san basho ma umi enum mienu basho ma asa na mema san baba ko be ma ba ko me da se jumudi ato ni Ewiase Mu Nsem ayade a wutie basho jumudi eboa basho o kwa sori ben basho me ko apostolic oh okay anyumre de boko ma memo tama ye ni fie no mo ka chese o mo no mo nyawo ba mo koye bagina ti bagina no so edi menya sa se me ko ba bia ne se me niama ma me ko fa ba ma bi wota kwa ho ba ma no me wo me ba peni no bodam enam spiritual marriage no mo ye ya ko enam sa anyam wi na sa ba dendende ende ba e na ntimi nko bi na ma beta haso sa be ma bia nka nchem se opem ya na obabua me nti me ba ase ne menwia odi machi na akọ hai dan ya me ne tie ba wono so apie kura me hu bebi awowo se nti madam fu bi na me ne me ba na didie mu kakra oboye ba na nse so asa wa bre wonti menka oya wo mu na sa na na mka se ne de me de ma se mbaba ba damu na maboa me na mafiri sa ha woni me ba na madagonos no ami heba mixture immune booster ekenya nkwama mo oja na so pa ese covid na nko da so henama hedi ewu to bia nhye no so mo mfa ni agro mo nka se ko ese kra bi otum kra se na se kra ema ko dwaso yi mo ne sa ko sorry dem ti ayi hu papa nti obia nhye no mo ho ban ne mo ese okenya nkwama no hia ami heba mixture aye immune booster kenya nkwama pa fight virus bia ni yare bia to bia nhye no se fi na krai se obekenya nkwama aye ami heba mixture ene se okoto mpalifu adago no so jetimatim so se pan se obia enumbe ekoye papa Between a committee who Dani Farmer, KNG, Mroma, Pidang, Misty, Habme, Asafo, Yetua Petigana for Nina, Okasope, Ami Heba, Mixture, the Kwame Gongo, one seminal point, na Asapo, and so Ewo Konongo, Buhu, Ewo MM19, Mrum, Ebe, Dani Farmer, and a Vema House, KGT, Sony,
opportunity bank di enhware mu puso ahoma ye na ko jibi na ton bi na num bi na gina na so 0244 242 545 0244 242 545 ana 0208 172 248 0208 172 248 and 03220 29770. Ami haba mixture dance ye kai no kretrodu ami haba mixture ahwode mensa ahwode de ami haba mixture ahwode mensa jisewanum to be asha so gojibi Pakuma sida gusu cause the nene be afana hunyimbi asanka the boys man gusu a eche ni mapa anya asem ketwa sa wo samrane sa wo yeden sa anwensem sa wo tunyum hip life sa reggae ni nyina esefa da sa esewoto and say pakum aibi ma wono yire e ma na ebo se e man so ani age ni nyina ye pakum adawroma peja phone na aferi record ho ye 1 minute na send it 058 345 230 so now fi asanka the boys man trans e fi kwazo so no jitum so de ni kuya between the TV set tabletop fridge multi TV box iron fan neman dos ye papa ntifa ho jime aye pakum asida idasida ma pakum sanse won ayebi Timalok semen kancho se uye kente papa kente bonyu de ni bi kama ipacho yanyu ni yi efe the occasion biya ko esoko Timalok na fe GTP your new style Duma has been to high target polish cotton lace bags akudoni accessories na Timalok na esoko se oto ade fe 300 de kona e de brewu fi ne ma mo piafo esa mo achede Timalok e wa hinsa bonsum Pentecost Street mu pe ni alphabet and our abrosa chrome Make me free Jordan copy me da. And upon on Sonifa ko si you know Zena Timalok upon. And Timalok nin come 0249 013 177 0249 1013 177. Where business was it? Our Timalok ni maniko ye se okwa sorry se engagement outdooring baby epeso ko bia no ese ko Timalok tonyama Dawood 360 hospital hot makodre Dawood 360 capsules Dawood Herbal Hospital hot makodre Wana ko fa Dawood 360 aba dwaso na no mema nom ti bema fa 80 bra oba fa 80 ka ho 360 obian sisi obia bekom mampaso yede magada jujwa nyina Dawood Herbal Hospital 360 capsules if Dawood aso na American former war Dawood 360 ointment for massage wachika so wati dompe gogro asabroi unami sa kuchire amfer was a santo de jiba nan tema propro wa pampam God is my baba obifa ho Irosha kautia unya Dawood ointment fafo pampam fa ho ate abrantie mani tua no wonu bia bia pampam apa tibi fa ya vivi nyina na jo koda yen sa awia unnecessary no God is my baba abi 20 body wa pampam wondemfu adan wo patire se min kotia mete wa busuanim ho abusuam kopa Dawood ointment fa pampam rheumatism ni pomp kaka nyina and transmogrify no e ba jo fra onka ho akora no fa so enka ho odi fidumia enkosa enre ho Misty calling have made epidax man herbal boase have made asafo honso bi horom na fe leading shop bia pharmacy herbal shop do aso per Dawood 360 capsules na fe Dawood on demand do you and for 0241 244012 0241 244012 0208 and 0201 681717 0201 681717 your body man is saying CC na dear woman Kennedy digital satellite a crazy promo dey crazy and percent crazy ni say ya bodama ya munyo pa enkani television near 3000 is a year 2499 need about quite free buy one get one free buy 10 get 10 free credit more PF obi an rushing to America ati mun rush to America na monko why de papa tabletop fridge 549 double door 749 ne kasme ka de beche do beto bia no reba ko e ka ho ne man do so ye pa to bia ko Kennedy aso no ko business woni be jipa bronyin ho na se ko to nyoma boni na hwe Kennedy chiri kwan e first floor Family Plaza store number 21 22 no aka umni dijuma on aso ye Patasi Main Street Police Depot Adom House branch ba ko horom and afi en crime new branch no wager ye old barrier traffic light Kennedy branch back and so her. And you push off money can in Ninkomo, it was 0207 653031 0207 653031 and 02
0243 0774 750. Numbers na transmographer yara munsi numbers ni na mi huni. Vema Plus Limited, Vema Asien Makodui, Vema Bajonso Boko, Ojonso Besem, Bredu and Sanadiachi, and Koye Crack. We a pipe crack massa, watch him time. Na great time, and Ma, Nwanyosi, I said Joshua Pempem, Adain, oh, Bredo, Babonia, Nekoji, Prostavite capsules, Bajonso ye, influ Kamakama, Kodebia, Seusa, with Mejunsoko Yumnuha, Udum Penny Fizukaka, Joshua Fines in Zemu. Afide do be do shane ko na egu chacha so pabo su nyina afo unhia Prostavite capsules na Kenya no kama wojo so ne mpa ya nkasa ntafo o yare ya na yare kwaji Prostavite capsules X drive be drive ye ma be mana so gina ho kire be nti se o pillar ti se machine twa blocks no ti se train chuku chaka chiu ti se ponko krika X drive capsules don't reach you here bi Ajunso don't eat Ajunso Fimba X drive no me drive ye Tomoni akwaji bi nyame admo chirewati asanka maobi tomodi ya neto mliko ko miami ahodo nyina yetu apeti vema na yetu apeti o wonama ni 0244 370702 0244 370702 Angel Dominion sorry hona kwa amegongo malandi say sometime odi for Joseph Mensa akofa Angel protection oil some 91 23 aba esobia eyisubie empatuopa binsi abusem de biara da warem samsem na siesie no yare kwankro tuase yefum na to be wa hina sa spiritual attack obeso da na ntwe pamuse gidi abra wonya na ntwe wonya Angel protection oil some 91 and 23 akwanti okwansi ya bie die betime tukwamate na afi ohia favor some 23 na so koto Angel protection oil some 91 in 23 in American Farmer War. Nhyira from checkpoint to Biwa, Germany, Frankfurt, North Peter, Osemensa, US, Virginia, Roxon, Ethiopia, London, Mitcham, CR4, Lady Ho, Belly Street 91, 9000 Gent, Isaac Yaboating, and so on. We share Odi4, Joseph Mensa, or Etimetim Tabum Bola Junction, Joda and Abnada, Incline Amasama, Stadium Jarvis also, and also Yawada and Amemeda, Nkoko, Trado, Salvation School, and also Kwesibia. Odi4, Joseph Mensa, Namani, 055 4477959 055 4477959 power power Doko Henkwa Nancy Mankuye Wutin Kasa Kalbes 5 minutes no but yourself power say near power no jana super free physio massage air koso to be a enfano enyimbi ya de bia to asenye brabra so na so ye herbal powder and mixture ayon sanojuma ekenya nkoma kama pa onti ade ontehwe apurukusu no aprugu sanse herbal powder bedi wakajinamu fa mixture nso ga ho wawie keke transmogrify and disqualify isokobo wankanzi coronavirus Buase kunkanzi coronavirus enti woni anakoji healthcare herbal mixture na NCSU baby adua ya malames ni tonic entuntuma wako diagnose muja doctor sini pinye prefa simadedia na tete wo ohia adua ya malamex wodimi anyonyo fatonic ka ho wawie peyo jirika jiri don Richard Danfo jirika jiri yeah je tuato jirika jiri maybe me nkan wase mebiri kope bi wate bebo apa adua ya enso bi power specialist restaurant doni bia bi horom doni coach ko breman na nyina so power me papa power wo mo no enkwan so from na paise ta chance ne medi achi kama na edu weekend special tours of mutu abete nyina ho so we program bia mo ne call na yenye odio ne mfama kuma sia tonsu fe yase just bro filling station hwe na make push off mine 0244 544422 0244 544422 0200 383831 0200 383831 Franco home of quality phones and computers. Anatomy near phones for Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, Navi, XTG. Come on. TV or satellite TV
Zenith Skyward Nafe Asano accessories hard drive Seagate memory card pen drive Esum mobile bruja de kwa na opening quality Franco Neto apete as a home of quality phones and computers. Adum Babu Bazaar Mufanako Ejaba House and Afe Adum Fanako YFM office Melcom Shadimu Prudential Bank Shadimu Adum Kufo Clinic Shadimu KO Morocco Fanako MTN office Franco Sibeto de if you no panundu ko sebia no mi no mo acha de t-shirt feye paya chuanim Franco. For 0245-316969 0245-316969 0560-684147 0501-538602 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace one ka arabanim alabaso pretianim na ho hyehyere no ko amegonga metie na ko amegong the first enche na me kodi akonya e fra osan osefemu ni wo se araba kana tie araba they are the master India edi wasuja gunu so fidan ho yira no India so bi amra anyu no se musa sa akora ntumi nante na se wontumi nkasa enkuda yefumu na ato ana oda no odwonso beda kodwabo bema kitikiti mo na se timedua no gonorrhea syphilis in our transmography na redom nyina otua so na so ye na face spiritual problems and so warin sense bi ormo a obeko counseling warin enyi yida betime sunsun nsem osebra promise and fail galam say for muntu america monko sikabebo muso wato nsem ntintan kase ju munya ne twamfuta mefratom love me alone bema no ba don kwa ono bia enka ho de biada ahima kokobin 80 mu ne signboard ni pansa awie demu we had my yawada if you da memeneda na kwasiada please of my indian kasa it was 0240 553682 0240 553682 0208 297-825 0208-297-825 India ha enche obetrinka ewo fidie so India ba mesama akwaba ya kasade wate bache kasade uma metiase bache papa nso papa ntiase wa film bache na ebra hu so wo sa ha no de mfie san bache na me 15 years mfie dunum bache na hyase bache kodu brebe na hu so da bi esembusa mame ase na omo de konfo ni di frame sechere konfo sechere na mbusa ase adenti na omo frame sa na mbusi konfo na omo kwagere yeye wo omo hon onse won fane ntome nti yakwa ba bia omo se omo de memeto no nti meme de enu mo de sini menwia mo ne de no minko ahonsere enu nkodi nkomo enu wa ho wa ahoma no so ba afa ya to ankomo no so enu mo ado enu enu hale hale mama ya design you ubani comfort wa mamponi ayo mate nyina ye so mfiri mamponi nyina eye eba cho eba ne sai na akodai wo ko sire no wo ko jira no eba cho wona di sa juma no mame hello mame akodai wo ko jira no uko jina mpanimfo no mepacho nyabutema ya se kokko wosro nyabutewai oma esen mami yi yeba na so embusa se oma esen ema se na mema sen emuse na akojina wo mo no di kan no ono kura ba ko de bejina no tani no ti ono wonka ho enti musa na okojina wo mo sakle me ko jina ba ko pe oba na be ma oba me wudi to fini no yakwada abosom na ase eno uko asori ban me pa che se me ko Pentecost 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 for no money Obia me ko Pentecost ba ko betra ameko aso ba so me ko Pentecost nse Pentecost for no pa oh mba ya ma so de majai asempe kurani eno
na ba ne se no bia ko Pentecost na mu ayedin pa na wontumi ma na mo mpa de mu odin ense tweda mpo Nyankopɔn na uko gina bai Dabi sama de na menyan kwa asori na nkwa asori bia ade na onum Nyankopɔn Dabi sama no sa wo mo papa no na wo mo abosom kwa na wo mo wo nti o tira ansana nfa ba 17 years ni na me de ne hura asori Tibina pantia se de na bosom kwa na ode wo ama no no cheze me bo ana se no kure na ya cheze me bo ana se no kure so me pa to se ne fe se na ukruti ase na osom bosom sa me ko tu wo mo na abosom kwa na so wo wo papa ni aba ko no ko Nado ode hu jimbie sa ni nyina ni ye wo na wo ma na awo ma asafia ndi na me wo na wo mu eno obai chese na ode bosum ndi frɛ no adan wasemme ai bosum bai osna de bosum na ko jina no hono ode di frɛ no safen mami no frɛ sai comfort secretary na de frɛ no sa no ose wasemme no mom na me frɛ no sa asna frɛ no comfort secretary amene di sa me na me di sa di ni to no wala ni to no no papa ni wo ana me mom na me di sa di ni to no sa di ni what said their friend da what's my day sa di ni what said their friend obey comfort secretary no me da me nfan frɛ no what said their friend da what's my their friend da what said obia friend comfort secretary da what's my their friend da ai obia friend da e kire se papa no no papa de to no eno akoda una anyinsen no eno meba mami akoda una anyinsen no na achim na awo no ani busa se eno asa me kana obuafu asa obu yefu mami me busa akosa me busa se me se akoda una achim no ewo eno wono ne dia waka no wo tie ka o na dia kola na ya me no so so ka so ba wa kola mami eho ye nyama ho ye nyam hello bibia wo kan ye nyama ho senti efro na esi ebusa asa no beto aso tinya botero no why akola no abikodi ame ma ye no a wo peto ni me aya ka mami me se ho ye nyama ho hello enoi senti efro ye nyama ho Jawo ke nyama ho ye bedru ho why misro nya bodema me Nesa akore ko jina nampa Hello Nesa akore ye begina Let's one ya bagina krana sadia wo hono ya me meka no ya kola na ya me no me se eno obai oye bagina me se me Nhyira no mo nya bagina na nefa ne comfort secretary no mo de frɛ no ka no me de me wo papa na de to papa no se papa no ya na banfo me de me nya na me de to no what is your friend comfort secretary da papa na ma na frɛ no sa na me de me frɛ no na woni je ho na ma ni wa sa me ma ni je ho anka me de be frɛ no me ma ni je ho nti na me fan frɛ no woni nyi ho nti na me fan frɛ no enti papa na ukunu na de obai eto comfort secretary ane na wo mpene so na so na de ba wo so wo de na to no na asema na me nka o na opene so adi ne so sana me de me mpene so nti me so me fan frɛ no akoda ese na aka chere se ukogina no oso wa papa mu aka chere se ukogina no
Wasa me na ka chen sa me ko jira. Ai. Wa hi fa. Eno pa cho etio. Nti akoda onye bagina. Me so me de no onye bagina o me njira na bagina. Me njira no me onye bagina ma me. Papa ne free adisai, o free mo adisai. August mu no onye 3 years. Papa ne fa che ko yes abeda hu. Papa ne fa che e ko yes abeda hu. Na me ka se di ni so me ni mo he no. Papa ne fa che ko konfo no ko gina ko da ya obeda hu. Ana me so me kira se. Se no ntina me so odi no me fan frɛ no. Enoi, mi busa se papa ne fa che ko gina ko da ya obeda hu. So so ni mu bibia. So me ni mo he. Akoda da wontumi na sunsumi tata na tete no oda ahombone ne da oye hwenye ye na postmortem chese de mokoye na dinsu so bone aba no so kwama na de fa so media me ya ne fio media me ya ne fi na so no ya ka wana me atendende wana ti wono e sha se sen aja usme stra wara je so bi sano me ya ne fi mon français. Mami Musano. Jason, Mami Musano. Mon français disait. Ya kasali no bi antonka. Ade na no amia yaka. Da mpacho ya muna. Ayi de spiritual marriage ya muna minwa na odi machi ne ka cha me se sofu bi wo kono ho. Obetima aboa me ama saade na firim so ti me koye na dansem na minya baabi nda na me wo minwa na odi machi no ena wo pam me se me piemfiri ne dem na wode ahuho bi ba okofa ga bi firi kofi ase bai ena me koye no na wo ba ho na bronya nim na minwa na me di na odi machi ne ka cha me se mi sister penny ne se membra me ndi bronya ewa hase na mse me de menko de omuye ni ntimenko no wasi wagya bibia mana kan ntimemra timewa Easter ni mu na wo baaye me de minim ti wo baa wo chia peni no wanche ame na owura ade ti ade chi kwesi ada na wo frɛ me se minwa peni ni frɛ me se membra me baaye na wo ka che me se ga na me ko mo ho no se mi meji no kunu na me ba tna wa ka kan mo ho nsem a kire ga ne se me se wo mbebre na me se menkan se wo pese e wo hu asem nim no kura dia ye nkwa ga no ma me se da asem ne maka na me se no wagina wo no wote se meka a me na ba bia na meka na me se de bia mo ye me sa me sori a na makofa se kan se mkukumi ho na de meka sem asem ne menkan na ta o mata me frititi ni nyina me ma edi mpapa wo me ko frɛ obi ma ne ba kan asem no Mwanti enti media na woni wa enti na meka se member no minim sese na minwa pani ne se an e bia ga na se me panu kunu ne enti na wotwa santron ti ma mtwa so ti ma efiura ne e baba ko se chencha me ko pa na che na me se asema me nkan ye de me mpa na che na o me se me mpa na che na mpa na che na ade che wo koy ti me wa na fiura ne ba ne frem se me ma me se me mpie mfiri ne ba dem ana me se wasi me mpie mfiri ne ba dem a me na minni ho wana frem se membra nti me mako ana sister ne saka chem se ma me se ma nkwa wono ababa be yimi ne ma free dem ho na me sesa me ne ma na me sa ko kono ngusofu no na minwa na odi machi ne ba ha dan na o se membra me na maba wosi chenchina maka makoka je sofu bi se wuni suban de na me se yengo busa sofu no so a wo se wonko me frɛ sofu no so busa na sofu no se wonka ahwe nkyere maame eje se asem no wunte me de ga ne de na wate ga no so wo bibia wo ne yenko ne yenko busa na wo se wonko wafa asem no twan se an wonka se me hu bi mu wu ama me si wa yi ana me si mi se ti bia maame no so ampum so ko dro ni wu abusua asa ko eja de so nti de si bia no papa me chaw ne nto aso kanse do ye bia no mfa nchaw e bi nsi bio metio kasa metio on kasa mpana chodi mai bia mfa nchaw boni din e fa ni sai ko suya hana
Nande ubofu ye. Mami, ode unsa bedai. Neza ompese beto aso. Bo ma medine ka chen se de asibia na won fa nchew. Wona nyinsen ewuwo. Wan tren tisu anku. De mpanifo a che no. Wonti no mami ana panini asem na wakoda no woni bimda. Tipano chone ento aso. Metio. Ma kusia na mipacho de mai bia facheme. Ebi nsibi. Mami otie. Oh. Mami. Obese nko obren ho ezo gwama ho. Oti onyina sa na oye. Mami, asem ye twani tia. Yeso mpa acha wapa ochew. Enu mesrew. Wapa chew. Fache no, obano no. Media meso. Wawari. Wa so obi ama na agene tirisunsa. Enti wo mani pakro no. Nti chapa no unsom. Chapa no unsom. Mate, yem fancy o. Si unsom dia yentom ni kan yenko. Akonto heba center akodi ya pomudi hu nkomo. Si madu pe yeba ya to nkomo iso. Ma mene si unsom na se waprim na koma. Nya de obeso mu enyina ye. Eba na to aso. E yampa so ye bagina. Anansi woni ekogina wo. Ana akodi boni bi na nema ehunahuna. Papa ni kase me mo akwa ba. Na umpom tisɛn yankopɔn ado me ho yɛ pa yɛtu kan kodu akwantu heba center ɛhɔ na yɛ kɔda go no so yɛhunam duem na sisi soɔ sansenim ahodɔ yɛ monsa na adwuma akwantu heba mixture akwantu heba ka mixture na akwantu heba ko na sɛ koku mankani ɛso ga ho bi yɛtie yo panyika se me da ase abusuafo ba bibia obi yankopɔn asomdwe enkan enne akwantu heba center fo bibre ate enkan ɛwɔ Nhyira afidikasi so na enye obi bia na se eye nipaku a yakan ho aboma atisai nyame adumo yo udin show me the comfort ya kasade no obi antin kawai ha obi anya ohwe a entiente nipa enjojo nipa do obi a emfa hu de ofie suma wo mu kura ofiri so so kokwa na tuntum tintia na titia wate me da ase what if you say Basham 33 mfi aduasa miensa ukrom ne he Basham fra santimampo kontonchi hey wo fie pe ma me sufri o Basham papa nso papa de umo anso fri mampo esa ko afri mampo oba afri mampo me de ibia ye me ne papa yo te india ma enyina mampofo sekirefo de ye ya kase kontonchi abajo zan buenye kumana da siramete kasa de no obi ante wonka mfade wate microphone ante kontonchi buenye kumana da siramete waya de adwuma be na ayo basho ja sende na me ya manfo adwuma ba yini nti me ya enche no moyimadi awu san basho ma umi enum mienu basho ma asa na me ma san baba ko be ma ba ko me da se Ewiase ato ni Ewiase Mu Nsem ayade a wutie basho ejumadi e boa basho wo ka sori ben basho me ko apostolic oh okay anyumre de boko mama mo tama ye ni fie no mo ka chese o mo no mo nyawo ba mo koye bagina ti bagina no so edi menya sa se me ko ba bia ne se me niema mama ko fa ba ma bi wo takwa ho ba ma no me wo me ba peni no boda enam spiritual marriage no mo ye ya ko enam sa anyam wi na sa ba dendende ende ba e na ntimi nko bi na ma beta haso sa be ma bia nka nchem se opemi ana obeboa me nti me ba ase no me nwia odi machi ana akọ haidan ya me ne tie ba wono so apie kura me hu bebi awowo sese nti madam fu bi na me ne me ba na didie mu kakra oboy ba na nse so asa wa bre wonti menka oya wo munasa na nna mka se ne de me de ma se mbaba abadamu na maboa me na mafiri sa ha woni Mama tiase Pacha papa nso papa ntiase wa film Pacha
na ebra hu so wo sa ha no de mfie san Pasha na me 15 years mfie dunum ena hye ase Pasha kodu bebe na hu so da bi esembusa maame ase na omo de konfo ni din frame sechere konfo sechere na mbusa ase adenti na omo frame sa na mo se konfo na omo kwaje yeye wo mo hon on se won fane ntome nti yakoba bia omo se omo de memeto no nti meme de ni mo de nsini menwia mo ne de minko ahosre eno nkodi nkomo eno wa ho wa ahoma no so mi ba fe ya to ankomo no so eno mu ajo eno eno hale hale mama ati sai you bani comfort wa mamponi ayo mate nyina ye so mfiri mamponi nyina eye e ba cho e ba ne sai na akodai wo ko sire no wo ko jira no e ba cho wona di sa adwuma no ya wonu kwanya wodi mi afaso wo se wona mi ya katin tin mame hello mame akodai wo ko jira no me se no no na mi jina no mperimfo na mi jina wo mo nde won ka ho uko jina mpanimfo no ai wono won ka ho na go so ya fata de se nyina ya ye me pacho nyabutre ma asa kokko wosro nyabutre wai o ma wai sai aja wo so me se dia kola wo ye kwaya kola wo ye mi afaso ma mi yi ye ba na so mbusa se o ma sai mpacho mo ye nso e ma se na mema sai ama ni mema mi emu se na akojina wo mo me no ebi kan no ono kura ba ko de bojina no tani no ti onyo ono won ka ho enti mu se na okojina wo mo sa me ko jina ba ko pe oba na bema oba me wo de to fun ye no ye kwada aboso na ase eno ko asori ben me pa che se me ko Pentecost hey Pentecost de big Pentecost fo na mani obi me ko Pentecost ba ko betra na me ko asori ben so me ko Pentecost nse Pentecost fo na pa oh mbe ya masori mejai asempe kurani eno ne ba ne se no bia ko Pentecost na mu ayedin pa na wontumi ma na mo mpa de mu odin ense tweda mpo nyankopon na uko gina ebai Baby samra de na menyan kwa asori na unko asori bia ade na num nyankopon Baby samra no so wo mo papa no na wo mo so so ko ana na wo mo won ti Nhyira ansana ndanka ba 17 years ni na me de ne hura asori tibina panti asere na bosum kwa na ode wo hama no no cheze me bo ana se no kure na yen cheze me bo ana se no kure so me pa to sa ne se me se na ukunti asere na osum bosum so me ko tu wo mo na abosum kwa na so wo papa ni aba so no ko nado ode hu jimbie sa ni nyina ni ye wo na wo ma na awo ma sa fiende na me wo na wo mu eno obai chese na ode bosum di frɛ no adan wo me ai bosum bai osna de bosum na oko jina no hono ode di frɛ no sasa mami no frɛ sai konfo sechere na de frɛ no sa no ose wo me no na me frɛ no sa asna frɛ no konfo sechere ame ne bisa me na me di sa di ni to no wona di to no no papa ni wo ana me mom na me di sa di ni to no sa di ni what said their friend da what's my day sa di ni what said their friend obey konfo sechere no me da me nsan frɛ no what said their friend da what's my their friend da what said obia friend konfo sechere da what's my their friend da ai obia friend da e kire se
papa no 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 papa de ne to no eno akoda una anyi nsen no eno meba mami akoda una anyi nsen no na achim na wo no ani busa se eno asa meka na obuafu asa obu yefu mami me busa kosa me busa se me se akoda una achim no ewo eno Mami, ye nyama ho. Ye nyam hello. Bibi awo kan ye nyama ho. Senti efo na esi ebusa. Asa no beto aso. Tinya abotere no why? Mami, me se ho ye nyama ho. Hello. Enoi. Senti efo ye nyama ho. Jawo kan ye nyama ho. E bedru ho why misro na abotere mami. Nessa akore ko jana mpa. Hello. Nessa akore ye bejina. Nessa wanya bejina kura na sabi ya wono. Ya me kanu. Ya kula na ya me no. Eno obai oye bejina. Nhyira no mo nya bejina. Na nefa ne comfort section no mo de frɛ no. Papa na de to papa no say papa no ya na danfo. Me de me nyama na me de to no. What is your friend comfort section da? Papa na na frɛ no fa na me de me frɛ no. Na woni je ho. Na mani ni wasa me mani je ho anka me de be frɛ no. Me mani ni ho ntina me fan frɛ no. Wani nyi ho ntina me fan frɛ no. Enti papa na ukunu na de obai eto comfort section. Ane. Na wo mpene so. O na open so adi ne so. Akoda ese na aka chere se ukogina no. Oso papa mu aka chere se ukogina no. Ai. Eno pacho etio. Nti akoda onye bejina. Papa ne free adisai, ofiri mo adisai. August mu no nya 3 years. Papa ne fa che ko yes abeda hu. Papa ne fa che e ko yes abeda hu. Papa ne fa che ko konfo no ko gina akoda ya obeda hu. Ana me so me kire se. Se no ntina me so odi no me fan frɛ no. Enoi, mi busa se papa ne fa che ko gina akoda ya obeda hu. So so ni mu bibia. Akoda da wontumi na sunsumi tata na tete no oda ho mbone ne da oye hwanye ye na postmortem chese de mokoye na di so bone aba no so kwama na de fa so media me nya ne fio media me nya ne fi na so no yaka wana me atendende wana ti wono e sha se sen aja usme stra wala di so di sano me nya ne fi mon face. Mami Musano. Jason, Mami Musano. Mon face design. Ya kasali no bi antunka. Ade na no amia yaka. Da mpacho yiya muna. Ayi spiritual marriage ya muna minwa na odi machi ne ka cha me se sofu bi wo kono mo. Obeti ma boa me ama saade na firim so ti me koye no dansem na menya baabi nda na me wo minwa na odi machi no na wo pam me se me piemfiri ne dem na wo de ahuho bi ba okofa ga bi firi kofi ase ba
ena mekoye no mu na wo ba ho na bronya nim na menwa na me di na odi machi ne ka che me se me sister pani ne se membra me ndi bronya ewa ha se na me se me de menko de omuye ni ntimenko na wasi wagya bibia amana ka ntimembra timi wa Easter ni mu na wo bae me de minim ti wo ba wo chia pani no wa nchia me na owura ade ti ade chi kwesi ada na wo frame se menwa pani ne frame se membra me bae na wo ka che me se gana me ko mo wono se mi ji nukunu na me baba tna wa ka kan mo ho nsem a kire gane se me se wo mbebre na me se menkan se wo pese e wo hu asem ni mu no kura dia ye nkwa gane wo ma me se da asem ni maka na me se no gina wo no te se meka a me na baabi a na me kan na me se de bia mo ye me sa me sori a na makofa se kan se mkuku me ho na de meka sem asem na menkan na ta o mata mi frititi ni nyina me maedi mpapa o me ko frɛ obi ma ne baka asem no mo antie enti me de na wani wa enti na me ka asem memba no me nim sese na me nwa pani ne se an e bi aga na se me panu kunu ne enti na otwa sa antron ti ma mtwa so ti ma efiura ne e baba ko se chencha me ko pa na che na me se asem a me nkan ye de me mpa na che na mo se me mpa na che na mpa na che na ade che wo koi timi wa na fiewura ne ba ne frem se me ma me se mimpie mfiri ne ba dem ana me se wo se mimpie mfiri ne ba dem a me na minni ho wa na frem se membra nti me mako ana sister ne sa ka chem se ma me se ma nkwa wono ababa be yi me ne ma free dem na me se sa me ne ma na me sa ko na ngosofo no na minwa na odi machi ne ba ha dan na o se membra me na maba wosi chenchena maka makoka je sofu bi se wuni suban de na me se yengo busa sofu no so a wosi se wonko me frɛ sofu no so busa na sofu no se wonka ahwe nkyere maame eje se asem no wunte me de ga ne de na wate ga no so wo bibia wo ne yenko ne yenko busa na wosi wonko wafa asem no twan se ai wonka se me hu bi mu wu ama me si wa yi ana me si mi se ti bia maame no so ampum so akodru ni wu abusu asa ko ja de so nti si bia no papa me chaw ne nto aso kanse do ye bia no mfa nchaw e bi nsibio metio kasa metio on kasa mpana chodi mai bia on fa nchaw boni din e fa ni sai ko suya hana na de ubofu ye mami o de unsa bedai nesa ompese beto aso bo ma medine ka chen se de asibia no won fa nchew ona nyinsen ewowo wan chen otisu anku de mpanifo a che no wonti no maami na pani ni asem na wakoda no oni bimda tipano chone ento aso metio ma kusia na mipacho de mai bia fa chem e bi nsibi ma me otie ajawu sente me pacho se ni pani pacho oh mami obese nko obren ho se ogama ho oti onyina sa na oye mami asem ye twani tia yesi ompa acho wa pa ocho enu misrew wa pa chew fa che no obano no media me so wa ware wa so bi ama na agene trisunsa enti wa mani papro no nti che pa no unsom Pakuma Sido Pakuma Sida Nhyira 104.5 FM one number one account radio station and Royal Care Clinic aye kia kan Royal Care Clinic akofa pakum capsule a meme grab asimin kan jose a black say na wase ne wase da ni nyina ya deche yes o ya ne se obefo phone What a word, Huni Valley. What a word, what a word, Huni Valley. What a word, Huni Valley. Me offer some kwaba. Yeah. Oto mamenka. Pacha. Wasu anko jina. Wona anko jina mo nka hu bi. Empo eye ba akopɛ na okogina no. Na wo nka hu bi.
Wako di boni bi na tete wo etata wo emu na wo. Ba che mi nko di boni bi. Nko e boni bi a. To smooth tem cheze udwara bonten ni sa anema na. Oyi mpoku agu ho sisim. Sabi mpoku nyina ba bia ye han ye kanea. Sunsum ta ware mu je hi na wo ye. Ba che mi emu bia. Udwara bonten. No mpo kanu no ampo jeje emfa ko for mame ko ba bia o mo se emfa ko for mame na woni mi de ko nyina kanu wonka tsen ono asu ko jibi a mo se no so ya krama ya edi enya akwaji di wono o mu ko ye bagina na chi no ono su ko sire mu ko jibi se ebe ya o mu ntimi nya ya hwe ono so ko ba bia o mo se ono ne de na gise de krama kwadase jo mame ko ye no One catcher, one catcher. One kind. And now, so me na medina chini man is scarce one quay wine. Okojidan ko ani bi osirim. Omuko jina ya han. One is when da aye da bonin was so aye nyina de ko sabo sum na mo de meto no ho. Nso ma me wo twa ntro. Ha? Ma me twa ntro. O twa ntro no. Do kan nyina oboa. Wo ye bagina. Emma wasi kozusu anketo ngito bi wo ho maye ni anu ye ya chiwade na wanjira ni pana obetima kire na chiwade tondo na ka be nyina kire o emu mani ji o na nyum na mde nam ko jina wo mu mani ji enye ye ejo ti ne nkasa tu ma na ka kire o so ko jina o unna mu nyanum za asem oyi o mu nyina ni obi ani mate koruwa ko bi to aso wate ai fu chine bi de bi achi nti suro why Mama in Kanakro Mua, we said back to send a crabby to my back to sender. You could bump the more dindicadica. Fena Fay, what a show. Neso Kujina so free to so free, so free. Ebunka, why? Why? House of Fire, an anointing ministry international, Odifo Elijah Poku, Teti Okomani Jeffrey Subai, Infiem Pimpimeti Wasaba, Mamponte Fade, School Junction Hopper. What Chancellor Council Yawadana Fe consider Yasoya, Ubianchan Sonoko Jimmy Mompa, the Modding, a Sijanjo Krankwa, and upon what we could see a Yanominu, Odifo Elijah Pokuno, Okai Modesta, or they or Deuso, when a bomber said, Trida Ponyakupa, or didn't come from back with them. To be a Elijah, no Okai Modesta. Na so ye was say victory oil victory na ko do the oil ni bi ko do fia ko dim dem ko Odifo Elijah Poku in the House of Fire and Anointing Ministry International no and you know you put some money in come 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 96 7757 0240 967757 Grace Fight to Clinic where diagnose Niama solution now what to say from and uti Dr. PK Owusunka infertility manumam hunsu ajina munya awono monko and I'm for Johnson tentem why I say the time in subone in carbon na tete e mani mema obodi aneko fibroid to say ulcer hypertension diabetes in our hojuma to be entom kanonko Grace Fight na intro enkwa and Dr. PK Owusu Muku appointment was 0244 878431 0244 878431 0206 968694 0206 968694 Yadon fi Joda Eko Pememeda and upon also Cosino Numu upon Abepo Highways Enkane Odate Fiho and Dr. PK Owusu Grace Fighto free screening Ekoso Entifa Hum Ejimbi Dr. Mensa Answered Makodi Dr. Wonder Dr. Miracle in any Habakuna some Redman and in Sano Juma. Could I hear penny here? I also a bon man some menka that will say yes, man pass man. Dr. Mensa said if you have known to us your could trick in his depot sharing hope. Is it good differ can home sans or hearing what 10 than echo. Fair Dr. Mensa it was 0245 958 768 0245 958 768 India spiritual doctor. The sound was in the subio. Wasi akoda won't me kasa na se won't me nantie ya omawuo na so yefum na ato oda no adwon so won't me kojabo won't me kwayi anim kwase be kan be ma ketekete a o mana ye se wo so pillar no na fe gono ria syphilis yare domina otu aso na se bra wa chance waren sense bi wa betuma Esunsu Mu Nsem a promise and fail galamse fu asasi sika busu awie wato nsem ntinten a enkase ku munya aden bitwa mfuto me horaton sika ko fa no ba umia ne na adu picture crazy ento na se be se wa wi nsa transmogrifa na beto picture ko so na no me kono wi grawa fru yem grawa na su yem
it is a good man wabo kono nyim fruits love me alone oba no beba no bedo nko a ono bia enka hubim da biara da ahima kokobin 18 mu ni signboard ni pansa awie da mu yadma yawada if you da memenida na kwasia da push off moye 0240 553682 0240 553682 0208 297-825 0208-297-825 India mra obi ya na femi ko menu akosibu afo na waton ade na odi for Elijah poku so bam na fe ya bie ahoma atum India spiritual doctor baba de na chance we adwunchere ba bia na fe makọ menu akosibu afo asemo kato me yankabi because is here I know Obekambi Obekambi kwa manabroso thank you na butewate na monie controversial India makaba India wada go no so wetin nsem di eja asema me eya obi wonimu nti nsem bi wa wode hintayen maame no ho yetio wa hwe ni akase ebia monopause but enye monopause manum pause no o se de bia meka obi eye kromfoa no ni tumia obokro no cha tumia eye kromfo tumi betena ni mu maame ni wananti abosunso ne saa niema no ama saa de na abetena ni mu na maame no okuta tumi enye premfa mse saa me otie Nhyira wono so ya wanti no ade no a ekoso no maame ni the progress e building the spiritual standard and edi nkura ninya because emprepi senkura no ebomodi aso mo kase mamene be boa wo mo a hweso asan fa akire biem umwa ba ko different amade eme pewo abo udwane apeba bia fa na koto se asichire ne ewo obobol asmedago na asichire wo se from ade kro yai we do we bezie wo so wa French ne yire ye fro him fia ka o de mapuka na eko o se mapuka de o me sanu mko ntaje usu as a matter of fact afreniema ekoso a edi omunya no pese ma amene ti ase prenye plemfa enkro nya e bagina wo se mpanifo mienu na agina wo ti amene kasa mpanifo mienu na agina wo mo na ekra agina wo ba kokra na ba kokra we firi okonso no mo se sankra ne ko mo ko sum sanse nkra ne fie no aja usu we ba gela na mene ne ba no mam sapon ye wo no traske ada ye wo akra na sakra be bo no traske wo pie wa pam so baby traske so because we said that edinya mai enu tu ti say we say e say comfort sechere ene de frɛ no na obi aso obi pɛ wasɛm keke ejo obi pɛ wasɛm keke na de obi betu obi a say de to ne yere because ana minim asantia so pɛ bi asɛm na akra na wawo no say bema na penance na akra na wawo no ye oba you can say eja me ban kam de na tuo na so why oba die ene na ye say o yere na agye esisa pepepe na akra ki ba fefefe sei na be ma hia no so pen na awura within this year se me de comfort sechere eno kra timi kele tani pa no kra je sa kra eje o so mfro bi enti ma me ne ma ekoso no eje o so mo boni yie ma me nim hu bi na ma me na bomodia fa ne se enkra yi aye na de enti no sa na tedi ane no onu onim no o mie kwan ma enkra ni nya kwan anya animonyam hwe abaye o ti o fefefe o so 33 years ana awura so say thank you. Eja who go cut 33 years we am show. We are crack say bia wonuru. O man be 28 just 29. That's an ho fe a bit in age. Na fe dey na aware ho ayede. To se bibio ba bia. Ene onu bibio ba bia enye yie. Eja who answer na sa ania ma ne betima koso maame no. O se mutimi nunu ni yie. Ne maame ne nyama na e koso nyomu nim hu bi. Hwe se wo se omko esim kokoye ade se so de bo mo ban. Ye se age kraman. Onu aba ma kwa di pa. Wa fa anto jinso wa fa anto fun di scanner ma se koto kraman kokoda ase. Uji scanner watna so nese okwa mpani yie ejeje osu enima yakoso afani akwam nyina no eye sunsun ene di ni juma eno sunti na ye wa e bi ameka if persuasion fails force must be applied we enye juma bia some de shame nsa ulu say sister no ba ne friends amakoda so was the last 2 years bulumu amakoda enkoso se sunsun di koda eno krasi o saba be je dro ene niam kwa ya mi adum motere huhu no ankasa ni akwala no o sin ya mi do ebia na suga na tu so be ba bi o se de na ma ko ye ni kunkura frame e da ma se wo efijase mpomo ejumu ni akwa we hye nsa ma me pon sim mo onsi ho se ne ekosunso ni mu bia ene ne betu na ezo no aye jeje san se ye ntra se man kura ma ko nson o se je yakupon ye timodifo e ye funu bia yakupon fa akoda baako ni wa peja no da bu nuanum nyina mini maami bi o bo hyen ye fra no 1000 buzanges
tazi buzanga sino o yama yikun kura so jana ware ne ba otoso nwotwe se nson no eje so ne nya akwa US eno obe so ni no nyina do akwa US edi yakupon uro hwe abuso be brede da o mesi yakupon hwe abuso no yi ba akwa pagya no no de abo mu nya se nkura nsumi obey wonware na ware enkoye na asese na menu aba esumedi no ya kakra sa paso wo ware na okofo obi man bebe jinsa na bebe gina busa ne maame adama na maame tiase no wo denso eno kwa ne keni kwa sin maame ne consider konfa ncha akora no so di kakra no wo ye down ti no maame na sa wo se eni asem ni bemda so no mpo di fa ebe ma di bindi ebe ma no na che ya fro akora ka so sa na tie dia no hwe ho ye e dia just we the fashion sa ye be hu djuma because abaya fefe for this dia just ya ntina se e ma sabe sun sabe nya ado e mema e fa ne nya sabe onya okra oba we furu be ma we furu ni si na oba we afuru na si no ya afuru na si no mema bebre de dada na e de ne ko se be kakra e obenya 40-45 ne kwa ko se e dia just ade na e ko so no me nka ne play mfa ma me no onim hu bi so ka so onim bi opa omra ye be ne ma ne sini so na ko me ka jo enu ti akwa won wanka so o torment bi san say and pride won wanka sa chance of so kunu ho sa se wi ase o na ni nyi okay ati ase dia so ntino ebi meto aso na ya san bebi no mate India me da se kwasi gwafo yenkoi Dominion herbal powder ojaso covid brim anu na amanfo nyina ehia wonya bia bebo ama covid entimi nya chefa ebe boost immune system na man pedwe na nya hoden ebia na ya de diabetes stroke ana say prostate ene honam ya na spinal cord ni nyina wonya bia bebo so pebiata uko years of market ebu akwa konongo adanse so kwa na ni odi bia sin chef security checkpoint offensive tepa go so bibia ni asimfu su ho nyina ebuso anaba 0209949251 0209949215 na no makasa esuo kwabra tuje na ya bi simin kan che wa amane usun dada kodana owuo bi ana edawso mepache wa abomode a na ma onsa enkabi na ye bi asoye na obeboa wo ebia ya bodua sunsun muku ukwanku da no bi no ada ya de bi na etete wo fo etotwe anasi kasam ne nkoye na ye bi sim mbra so kabra tuje owo agona samai obafuka wo kejetia komase ya anasi kewo eho nyina ebuso na wafo ne ka na wakwakupimu agona samai na ye bi sibra na niema nyina besesa e de ma wo abrocha mepacho wo krata asem adwuma sem sunsun bi no da ananyema nkoye a frena na bi WhatsApp number 0557667510 0557667510 and say 0243 134535 0243 134535 na nakasa multimedia mpanyim force wo moda mo asiensa 25 years nyame adom anti ne abedrusi yakasa nyame yadawasi yani sododo nyame nhye ya fiefo yatifo ene yahwefo nyina nso so Lawson Herbal Clinic wo makofa local meshadiaba gonorrhea syphilis kikaye ni nyina na ebetu asiama nako Dileman capsules emabema yesi ubakasa ujo humememe ema oyire kasi yes mirwa wo bememu enu achi Lawson Herbal mixture ensusu nya bia honam yawo fibroid wani hunade koko anase menstrual pains malaria no mpena nyina ase ntu upebiato herbal shop bia bewo no ewo Ghana ha pharmacy ene chemical shops enye na 0242 0242 133577 0242 133577 na no makasa food lovers special fragrance rice eyemo ewo dwaso tisansa no na feel emo no de dedia food lovers special fragrance rice and ye can for more sansano na be feel ankasa we ya Alaska Star Enterprise what the wallpapers papa de aba de fe wallpaper de fe de amamfo nyina jatum Alaska Star Enterprise and ye can for more television station radio stations market for saloon barbering shop nyina mo pe wallpapers Alaska ho ana benya de papa de fe na empa enso okumase odum one boss from the day hwe ni mutana osan be Prudential Plaza udum kanso so a Tipton Lane wo be Sakamo o number no 0554114878 0554114878 na na Alaska Star Enterprise home of quality wallpapers and bo for dia ho na so do anichi obabo bibia bedati ede amawo kwame boafo go Nhyira Mintoazo Toazo. Okay, thank you for 3 points. Kwame.
wonim Bible aka asɛm bi ato no ɔkan sɛn ɔse di wagya ne wonani na wonkwa na bɛware we ne bɔhyɛ wɔ Bible man enkwa ebransɛm a wɔ Bible man bɔhyɛ saa ata akyiri mransɛm a bɔhyɛ eta akyiri ɛyɛ saa asɛm we di wagya ne wonani na wonkwa na aware wasase so hwɛ akora kura tra ase a wɔ kasa na wɔkyerɛ niamɔ ho sɛm kakra wɔkyerɛ de enye kakra wɔkyerɛ bibi kakra ɛwa sɛ adebuo kakra so mu bi wote ɔka kyerɛ sɛ wo maame ɛse ade bi a wo kan ɛne ya pa ne maame kyerɛ de no wɔyɛ kyerɛ wo ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ na pɛ sɛ me na saa ɔha wo mmra be so ya na mutu amunim sɛ de ba monko mu fie na abaifo go muka sɛ nyina abaifo ntie fie nyina abaifo no bi wo fie wo montetew han kai nyina abaifo no bi wo fie what you say enye o say how oh so obe hamba tu ntumi me Allah talai enye adwuma what you say wo hwe niema ekro niema ekro ma me ne kye se wo ongina wo obata be no hwe so obo se bo agimi anti obese de ma wo wiase nyina ye agimi fo ana me tu me njindi ababa ane kanini ade agina wonu agimi o say agina wonu agimi na de wakra wo kakan wo he papa no wakan agina wonu agimi agina wa what be jimi man wana ka tro jimi abjire bajira ebit me se bit ma ye jimi me bo minister bi dia kiro nje ebit me ma ye jimi okay agina wa wunjimi ada na minister bi yetimi akwakwedi minister so ebegina now de oto so de ye kogina nto abrabo nkoyi ye gina minister bi gono minister president bi ye gina no odidi minister odidi panyini odidi skagu no botom ada na wonko ade o se ekogina o de o se meda na obi no mada meda na obi no ma esi kame ewiase ewi me se wan tutu niam wi ada so ba wi akaw wo to abaya bi kwa we tumfo wontu wa wo mamienu bi sa mamienu one be ma wa ko na wo ye sabe first fool na kai o say it's not a fool second fool it's a fool kwase hwe ayantia so mprenu odi ka ba ko anya kuntu ansu anyansa e do so bosom na ka tyo se ko no bi no kwase wa brother on o jai kam jai mo ho tire no so by 4 ana konfo bi ana bosom na be ka tyo se ko mo bi no wo no da wi a sa ko na foforo so senteti asoma kwa me wa tutu niam yi a da chi se ya bobo ma me baye abra bonti ye mfa nkoche obia ana maame wo na maame aso do subu obo maame o maame kra bi kra se bo no to no kra de wodi kra ho de wo dwene wasa kwakofa wo abra ba wo boni ye wo usa 31 years 33 years o maame na enra no abra bo mfa ma o maame na ntutu ana mo sisi ye mfa ma o maame na mfa enchel de se o ya na wo mawu mienu sabi etu ntimi ntirate nsu nyansa because kwa me ne Ghana ho chiro ba bia wawo mienu necessary de wa ya da ware ne cry o tia ware etu presu na wawo mienu a oni different member na awo to ma hwe mo ba na sa wusu ni adwuma ya enye pressure ne be ba so na pressure ne ba so ade kwa kwhye ba ye ana ejina obi madam nyonfo konfo bi ne ma ono kwa wo kom na ne ma di ye na de o sia kwa jina ntu de minister bi ye jina no se de o kana odi minister Kevia Kobi Kobisu mahine Kwami jai Kobi ko kobra so ma o bibi koto mate no chese na dwene ye medase spiritual marriage for the patron brenye nyame admo chi meto ba kwa no de akojai na ekra da na transmogrify ni na me se fani archangel Nhyira FM ba so pe archangel spiritual marriage drona osobafo ekura ne nkrante da hono no bi na wuhia sunsu bitata teteo odaso na ebone kwa wano da bia bra ma o kapre ohia archangel tibra Nhyira FM ye ba enoso ana pusu ahomai 0547714536 benya biato 0547714536 0547714536 na face spiritual marriage no oda honhom da no awebas na ekọ ofasi nyame admo china meto ba akwa no na transmogrify nyina ogora mpacho ene wilet me ba ne se me hu ne ya monte wa me mo smaka na unya bay ana asemo kan never wo se be ma crying to me in the pen na be ma bi ntimi mu ano na mere ho yi since me wade no sao ni since ma wade
ɛyɛ mmaa na aba no suban sinso ba bi wa sa nyɛ susu ade ba hu mo na be ware wo mmaa ne bia yɛ ne sɛ okofa bɛn ma bɛn ma na hwɛ wo saa na mmaa ne bia yɛ mo adwene enti sɛ ɔsɛ ɔbaa pɛ na wosɛ ne pɛ na na adaneka nti ozi ne ka ɛnɛ mamisei ɔkyena mamisei send me credit o me pa cho me ko boala e se beji me 50 pesos scan mo ba cho on send me be ai imfa bi kutua ayi no iti emani bi ko nya ka so sin nya ka so pe ne pe o de ne ka anan ka se no aman ka se da bi da o kan ya no apreso iti e emani bi de ya adwuma simo kan no na agi me nsem se enenti bema bia mpeso be boa no na wo bema be na wo aboa no man bi no bema be na wo tiska aboa no o go for bema o ka che na se o me de bema de o ni ska na nyi se a me de me na wo to di na wo wa ko banga asin ska se na da banga mo pese wo de wo o pese eti ene Ghana fo no man mu bi akwadro aye wonse ani gena reho ba na mo fe okobo chechere to acho bon to blazer no de ko ro chinchim dindin no de ko se bemma be ka chere to fe bemma yanse ne pepe na we yaba na bra bon napem eti onye fie biasa miensa 23 years on say bienye hwe fane se bemma bia ni wiase man na wo wiase a eti obaba be so yonko ba pe da bi bo ye adwuma obepe bia ye kakra ebrabani mo din enye de fom na ka se ka ai kroma fo ai emrati mi ni ke java ai akayafo ha kroma e kamna ti kroma mi na akayafo okay okoto se bemma da se ni kuta woma no so wo ofufu a maka se yi no wo bemma pa na ofufu san okona se kokoso mi na that ai edua da nipa konwa wonu se fidie nipa konwa da san obey bayira tutu ani abiti obiti sa 1 month bayira tutu abetie bayira tutu abetie bosum ne so nesikano skodi wotua anya se oda ko huri wo eya abrabo eti manu mu bi no sa no mayo madwene eno ma abrabo odo mi ka se huma ware ni ho huma ware ho eya je do obi obeka se huma ware ni bi oboa ebi wo opebu wonu ma no fe kama wo ye na dwuma ye ne bibia san wo ba no onya ne so ne de bia amafo ni tiboduam panyan okay eti udi na do ni asiso no enye wadwen se bia obusuani nwuma ya enyu adwuma be na akoye e ka se na be ne ko be kwaye koye ai ola ni mame me be landi yeko akware se oye munyeska dwoto nko wonom no bosome no sa dwoto no obi dwetiri the future blocks dwoto nko awo okay and so benum racing it me dofu won say what won fe on say what say and for wins when ka say mo ware ntino obra bona pe ele met ma ka kire won say emperefo se achia emu jo agora me da se weti ma ye wo bra bono me da se no futu what nakopon inshallah ne unkra sem ne futu ade ama no nakopon inshallah me da se kega tianko ye beni so ye monta ne so o de ma meet ba ko me de futu am de ma me nua ba se de go so ko ma pe okuro bi mu anya bia o se ma ni kuro ni akwa na anya bia se kuro ma wo mu so na ye ka ma ni bi wonu ma onu oti wona pa wo mienu no ogusu sa mememu me kan si su bia so yo ba na sa mememu a mema no so yesa omu yesa mu pa so onuma de nkoso kan ne yage kwa sam konwo ze na o town duty am ba gwaja we so jaro am de be kan se minu aba hwe ewiase e wono enema na aba no pons na aba wiase na ma o hia onu aba akura wu no hia onu aba mpa wu no ubekombekom okokroma no apetipeti no apetipeti ni ase wana ebe fro spiritual uye hu efa pons ho be de gon
sɛ wode ba ho na mani abisa sɛ deɛ nti ne wonya bia ya wɔde soboa ne kɔbɔ bɛgyina wɔyɛ no a mesi sɛ wɔ ba kurom a wɔpenti n'anim bɛhunahuna ɛ mesi pɔns no dɛgɔ wonia ɛtwi pɔns na wohyia no kora sɛ sɛ wohu no na mmaa yi bi nso so koraa no wɔnam kumase a wɔamoamoa no mmɔwerɛ sɛ deɛ ɔdi tɔ ɛma monhwɛ mu mmɔwerɛ ansa na bɛrima bɛfrɛ wo no na wafadeɛ no ayɛ n'aniwa akɔnɔ ne ɔbaa biara ne yɛfrɛ no medeɛ mmaa no mesrɛ mo hwɛ kata ho sie meka sɛ wobɛ woayɛ ho awuraba na ɔnantie da so ho ɔbaa bi wɔ no mu a woahwɛ ye ɔba no hwɛ ne nante ɔde ba asa am rɔba aposifoɔ adwa gu ne so medeɛ meka no kora na akyerɛ Ghana mane asatra enti maa no mesrɛ mo obiara hwɛ sɛ wɔde nneɛma pa bɛgu akwam na nso wokɔ a this time no woanya adverta wadwa tɔn deɛ yɛntoo woka sɛ nka saa mmerɛ tie nnwumakuo bebree na obiara bɛtra na waka no akyɛkyerɛm ne afei yɛhwɛ ɔmo akyira kwan medeɛ me nuabaa maame nkyɛ maame akua bɛgyina ɔwɔ kyiri kurom ne kookoofuo dɛgɔn wosi mu wobɛyera wobɛyera tima ne mfa ne nam yɛ bɛgyina nti medeɛ ewiase apem ama me ɛnyɛ yie medeɛ menim sɛ fia no waba no ɔhaw bi ɔwɔ biara no aha no muhu mu asɛm headquarters ɛtumi deɛ megyimenya medi meka sɛ India ma wɔ ha odifoɔ Elijah nso wɔ ha medeɛ menim sɛ akwasi nyabotrɛ adaka sɛ ɔnyɛ bɔne kora woku nipa 350 ɛtumi deɛ meka kɔwie sɛ sunsum mu asɛm ɔse dɛ Keviat land mama wabua ni ye Keviat sunsum mu asɛm no nti wa bɛyie na Keviat land mama ɛtumi deɛ meka kɔwie sɛ mini aba ko akoma to yam yeye nhwehwemu na maame woni mu bi na no dendenden on de manyina no usi 18 years ni na ahya ase ko Pentecost 18 years na ko Pentecost no ye tifi ababa yi 30 years asese na wo ka no a eka sei mate eka sei na je se before say wo abofre ya onu onya aba se ne 12 13 no ebeti abasa ko gina na mpa nti o ka sisan because you such 18 years ni abofre so adi tete o ka mana sisan me ka go sise maame no o ma no kran nadi no de niam bi sie so on fa hinsie wan na kran no so no kran nyame wo mu panyin de wo sikasa de go ka so nu no kran no mpa maame achew maame no se bi mpediasa ye wa yenya nkra se bi na nsema hye so e god na ni betu ya kra ja sem na mnak hwe na nim dua bi ode ye maame o mo ni diwe asase no bo maame ni diwe na me na ka o bo ni diwe anu ade pa achew me da se odifo Elijah una ko mo ni Jeffrey Subai no wada maame ntie wa de go empanimfo se enka ni wachi a wo se agro ye ni no kra na ye nua bai obrepe you de go say meti ha no wura sunsun mu a de mi hu ne se ya ampasa abofra na ye gina no na de ya me ya ne se de go nye suban na baba wa no woni o de ya pa ne se obekọ akofa bema na obeda na ne wonim se wona woda kafra enne wanya feeling na de beche wona obeda no wonte hwe de go ebeye din pa se bema na beto aso enu betu anamo de go me ka sinipi ama wiase afa na nyina ate se ga ni yegina no because ebura otena se am pia no ma pa na hu se spirit ni di nachi spirit ni di nachi we ya sa baba wa na ode ne maame a o se ne tongo ejina nachi a na okuta okura piano yes piano ye obeka no wakasa fidie so se o se obe home te se mframa na de go woni mbra ye dini du ya so ye honom no ye tenete dia meka nyina ne sa baba we onka na komanto ne ye se wonim sunsun asem a ye ka sunsun asem na o de ne me di agro na sunsun sem ehu pa yie on se na mi nia India man ka asem bi on ma me ne de niema bi siesie wo da niema e wo se wo wai ade nani ne ye ne ye yesunsun mufo na yesunsun madwuma ebo abofra no sempo sa abofra na ye oboni mpo ebrewe ye wo se wo de bone na wa ye ono to nchen ne ye hwe ne de ha abofra no yetuo ni wo de ne ho because wo ba pa ni na se wo kira se sa baba we ya bodamo a ana sa baba wo we nam na se eniema bi ase a ye baka se maame wo ba no enti se de wuntimi nto ne ntwene no pa mu na ka
sa ade se na me ye enti mama me nsa so na me sere mo momoa no mame obi nkase mame no obaifu be de ye kan se de waye no waye so gitum sa abofra na magina no na magina no ensi mi ni mua bia de boa no enti adifo mu so ni mu na momoa no de go maso sister mu na kwa bia so ye de ne beba ha mo aba be di adanse se ono nso so na wasebi efise sunsuma ware ehu pa wona wa kwantuo mu kamu asama kire wa de gon orebe ho ma me mfa me number ni ntibia bia na ebi ya bosom ebi enua enhuma ne sa ne ma no kwa me na me fa so me da se on se sunsuma ware no ti se de okay ko gina obi saa spirit ni hu enipa no no hu se bia ne ho ofe amamre ne amane aye wo se bia nka wonye gidi ni wo ye man no wonye enti ekoba sa spirit no besa ware no enti se koba se ya yewura sunsumu ya ne nipa ntie ni yo huhum bia ye wona pede na chiwade so ahu ena na sede saa niema ne miensa nyina akobom enti se wura sunsumu a ewo se ohwe saa niema ne miensa nyina no waya ama sister na wade ne ho enti de gon we se ba bedu ya se ye honom na nyame ntie ketewa bi kramoni beka se inshallah ketewa bi enti ene minim se na naje hande no over the mame na mehwe nso se ekwan bia so ye de bedu hanom no na wanya ne fa ahodie ebi obi tie de gon problem bi say because problem bi say di omomu wa kwantu omu nya omomu wa Ghana ha me number ni ne mame mfa ntu dwa ne fa na frame ni eni nkomo 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 0240 967757 they go me dance nyame ifo laja mesme dance India also far no man to join me na fe yemi ahmatum na 715 ese so e de otumfo nyankopon ase ye be ire ho aye ne ye betimi bia se ndika kan if persuasion fails force must be applied baby ama me keka kono se medical kan no e begina no magina akwada no na kama me a wo eba kola 33 years ne mu nsem bebre na ne achen say India spiritual doctor da so kuma say ahima kokobe 18 or how be amane be akola wontimi didi no wontimi nkasa etwe yare ekru no atonsen mu bibi na Nhyira ofiefo ya bayifo pese ko ofiefo abayifo kam kohwe ne ekoso de mawa your number is 0240 55 3682 0240 55 3682 obi na ye ona hu bibi na Nhyira for abedai ye no man twa to san se emre ene de adwuma ntino 0240 0240 55 3682 edadi adwuma ne ye yawada efiada memenda ena kwesiada anokwasem ne se opese hunu bibi na so bi a oye wo no India doctor asueye na ye adwuma yawada efiada memenda na kwesiada okuma se ahima kokobe 18 otufo nyakobo befa yeso e de aboa wo so number na etwa to bi mu 0240 55 3682 0240 553682 83582 83584 efani paka criminal fe yen sorry so nebe no ibe answer 03220 83581 83582 83583 83584 hello good evening bacha udi na kasa fre he pia yanko na mekatra meka no eni aba na oma na bon Anthony yom na onya butre no mpa na ma na cho avumso bia e bia minim se na obeto ni Nhyira de ya dem pa bo beta chi na bibia atwadi na mi kom cheche bi na good news na Nhyira mo yo hale das ramit hale jatani ni wa odi se wo bet kutin jango das ramit jatani ni mini oba no
obi baby abo agugu no o fom kakra o se ba mbudu mamu fa ba obi baby o mre fom ma mi wa woni de ya o mre fom de mi sa bo wo si de o ba ke me bibia tete ina do wa mo ko wo sin tiga ina no ma na o mo ti sino amu de ni nya da mo ko no mo ma no de na mo dinna mo fom no amwa o si de bia aha ke that's Ramit. Hello. Brethren. That's Ramit. Nigrogram. Yeah. Ewiase mu and that was maybe on the 3 year or the bar no one your mom but your mom so we one of the man person na conforno kodoji why dear papa conforno so what the buy aso for the program no omuji edu be aso edu be amon kire god ye hu se aso for no edu ko se da be collection edu do nyina yeto ebo for de mo jibi nya do ye o de conforno o de conforno abaye aso for be jai na aso bo so mate makra. Das Ramit. Allez. Alaykoum salam Idriss, comment allez-vous? Ça va, Edouard. Oui, la famille se porte bien? Ça va, je porte bien. Ok, allez, je vous écoute. Ok, Idriss. Wanye pra dogo wanye timani tina kase misika ira odem no ntine dogo mumbuamu ne panyamwa de me mate onu ni Das Ramit. Allez. Mama wado benena Nejozo. Mama moni ma paso me dia no Mustafa Kofi Abraham me do pepa Pierre. La de son so ba Ogogoji kaka me kana na se e besa wo fo no na me nya ba wonye bone se babo ko wo me nya ba na nya bone de ai fra wo fo no se bibiri se mo pe ba mo ku jiran ko no be bia ya mo fa wa ka de na ba ma kuma de no tan ko da bo wan ko ya ma so e nya ka bi tan tan e so so e fa ta ka no wa de na fa se mo nya ni na so e ya afenda bia an ko ntina afa fa nsa wo su na e de aba ko bi je de ba bo pe se mo ni de dua na abudia kabem na mo yen fa de chato allez. Hello. Ni fa cha jatali ni mi dia ni Abdul Wahab mi ka so tra bona ko. Das Ramit. Mi dia ka fa na ka tra me ma ya ma me no am so ya fra no no kure bi wu bia wo ma ni baby ma won hwese enipa ni mu nti wo de family a ma bibi fa e be sata so yes ready baby kure bi wu bia wo ma ni baby na minim so wo de abadan sirafo nso de minim so mo betimi a ye kura ma na bro so me da mo afi enso da CP yen fa de chato kra allez. Hello Odoji Baba ba no Jabu Japani. Das Ramit. Na ye ba so ma me no ayi de no mi tie no pa asa o posi bi bia na ma me no abu face baby we ba so mo ba no ayi mi abu sapa ni ba no oh it was so mo from o ba ko anya ni pa mo bi o pia no ko doji o tu mo na mo na o pia nya fa ho ti na ga o mi transfusion ko doji ka ka na mo mi ko na do pia ya ba mi ya kan kan bo do ayi ako o dia pia na mi da me ye no o pia ga ba da ko ane so mi jom foma ko me ti ya mi ka Ajakan fori una uchatio accident command production team nyina dodano eyenaje ampofo ogoro kwesibuafo ena afi enkosio caveat nyankopon chapa di for Elijah ni India spiritual doctor Monsomaya de accident command programs manager Fifi Okran emwajo ene anwumre na fa sanka de boys man drum panifo nyina efo Jim Agla ye boss onso emwajo ena panifo ndoso Mr Alex Onswaya de pa HR ama DJ Apuzo Dipandoso munina maya de ejumako kese ebiko ne biaba ti yeso so nyame admo chebe taso na be kan sense
sakrama wabuo yemunuma eprebuo iheba ehefa na do tiwri koto papa ka simi chima se kwa me se papa o se enna kakra bi pai bo bebre enam de jamo ya kamina Dorichi also had what avoid transmogrification ya ona ya ja o ya kakra Dorichi also nyakopo ensha ya kamo